komo ya meninam ena me ko hia komo bia chairman odi no kwakwa pia me say no ra huhum nti ora huhum no hu say and that's how topic we ya na me say dem Aunty Bea oba be discuss ena odi komo bi hwe ne Facebook wonom na me copy na se chairman odi no kwakwa pia na won komo yi ene ye komo no e boso pepe nti won komo na otomane o Facebook no me tu bia ma ne omu etie yen o se meme ema yempesika sika na yempe ne se wo be ma no hwe ubotom na hwe besi a erka pen etu hwe na se upe na oje no eya 300 Ghana cedis a enkon kope 5000 ni ba eya sa dia obeka so oba no wo pesika won no 85,000 ni ba no 10,000 ni be ma no wa be pe no nti o ma ne 5,000 kra na te say oda ho a 5,000 de chire eti chairman odi no kwakwa pia o se me kan chire me ma say ma yempesika o ye be ma na otaye se na oba ni pesika do no oba ni pesika na che oba no wo bro so anya o size a hwa o size wo kotokum na pye no ho besia chairman odi no kwakwa pia ye chia o wa fast peg yo so me kan cha say enne ne lunch e show bottom on krano me di amano we afidie no me say wuti ye iti ene ye nkomo na ye bebo no ye sika nkomo ena kwakwa pia odno chairman koka ono so ato we ya mane me say me fama ne emema no ye ba be hwe ye si enne efie e ma sorry a na enne de obatimi ye be ma timi ye ma so timi ye bi enne ye be ye kra ma na bro so we do it better na be sika ye dia mo se be ma na ye tiri enne nkomo no jai aside your regular panel members no ene ye tonsa efre ahoho fi abonte ye mbeka ye ho amen ne sa nkomo yi yabo ye beko matima si Mrs. Cynthia Bonsu or your life coach or say a marriage counselor ene ye be sana resenti ma akonma ne anyibi ana amani nhwefie na mema ne nsidan ye be bisama si obebo ye nkomo ye sign Reverend Kofi Bedu or your senior pastor Christ the King Assemblies of God Church askwa ya Reverend ono so aba eno ono so ni baba bebo enkomo ansa na your in-house panel members no Reverend Sia Apai Life or tinedwem or ha ene Queen Sabi ene ye behwe se Queen back ebedi member de cha na send obedi manager because Queen ya ye hu say ye hu sa ya na ma no oni ye lie or oni sisterhood ne lie not our brotherhood ene ye behwe se ene Queen or sisterhood and our brotherhood ene ye behwe baby ono so de ye befa ena mia mi nua ena medofo adwa Peggy edu Friday be say friend ene metini nickname menka ana maminka Debbie maminka also maminka ti menka Peggy enso ewa ha ye be youngsters no so yenso ye lie musa so ati ase na papa Jesu aba na ye de afa yenso ye love ntene ages ni nyina bi wom mama C ni age ni fo ni bi wom Reverend Bedu age ni bi wom Reverend Sia Pi Life age ni bi wom Queen Sabi line ni bi wom Peggy line ni bi wom Mesume line ni bi wom Papa J line ni bi wom Fro unua so on fan fidie no on fan to Akoma 87.9 FM eye Akoma mu nsem dwumedie on hwa yen e wo Facebook TikTok and na YouTube ene yakase yen timi enko TV so na be say wo hwa panel members yin nyina de a ene ye so join yen e wo Facebook ho ne wakwa hwa yen e wo ho ye mamu nyina akwa aba to the easy fantabulous freaky Friday edition of Akoma mu ensem Reverend Sia Apai Life ekwan no etene 87.9 and so the to me say some conduct this and obo organ bi san misia boba me hu no say ototo nsase na cha say the road is clear me we yem so me ni ada form so ye ne de onya betena ha de a na we yi bibia to oku we anu akosu yesu crazy ye jai him and the road is clear me de me nya sorry na sahodi wo honko ade aka nyina no ye me ba case a kwa ne hia Erade aye wadom ama de patch on there I just say we need problem problem dey bi wo ho na so nya betena ha de a no we yi nyina to atwe baby and me ba me pagya ba de bi ato car na chi pressure no ye hot na so ye be ye adwuma no the road is clear and na ya mbo ye nkomo no etum se etumbo etumuro etomoda
to Same. De wani. Osowa. Tumuda. The road is clear. My God is otokonadu. When he talks, he does. That's right. When the other kind of man of when he talks, he does. When he talks, he does. Which one is which? Peggy, I'm quite anymore. But Onim na okadu said dey we teach besi a show. Na me ka ho no me yam see ye na we yakura bi tie mi a. O si Aunty Bea he does. What is no ko an etim ka he does. Ai. Anyway dey yakuma mu saba soro anko abrofo ye fa nkofom. When he talks he does. E ye soro anko a nkofom. Pacho ho ye dey. Oh we ready go so hwe ye. Dey nyame ase papa. Ya ba dey na ya ba. Ya ba o ho ayefe wakekensi. Obeye ne dey. Freaky Friday. And I see your fiefiem. Your coffee. Ah, okay. Say na mo say ma no, me and say me share in between. E ma ne say, de me ma ne ye no. Ye betimi aye ama na bro so, e ba 2 time and 3 time and 4 time and na ni nyina ye timi ye ma. Ye biti me ma no kra. Ye du esuo na no e be hwe de ye betwa na se. Ah, na mo ma du sika ye ne de a. O se o, na ona ye be ma na ye the head of the house na ye say na say ntie ne be ma ne fa kese no. Ade na ye amoyesa. Ene ho nkomo e na ye ba bedi. Fato ho frewunia bi ono so fato na wontie bi rebe na emema na enyi anama na enyi onse araden hihye mo no so se be ma wanim fifire so na onam ebedidi okay so atiase ndi ma no eye seso boafo se ade a yentimi enye emma ni nwie peye no ema no bamu a no mo nso abe support enti no enye ema sede so mo ene be yi chop money e wo fie so oba de oye oboafo se bia duru ba bi na se bia ahokyere bi na bibi nti no untimi nya na oba no nso atimi abam a support bi but ye hunu mema ni bi wo ha omo ye mema omo ya akwadwefo omo ye anihafo omo ato mema ye na ato atwe so atiase duru tambi na se nyame kura hira wo ba asante kasem ye o kasa bi se so oba totu a etwere be ma dem so atiase do oba no ntotu no nso a ebe dan akwatwere be ma dem ti no ma no eye yaboafo se omo na eboa yen ama ade bia ye bia na ye betima ye ne ye bet enye oba sede se oba no ene be chop money na wo be ma kwadwefo na ate yes na bible kan ebe na ho na mama nkomo na ye den ye besia ba biem na me nkomi nua wo de fufuo ndem ne na di fufuo no me hihye fufuo na adwuma na wo se calls na e ba se chief meat ne red meat no e ti san wo ho enya sem ketu pressure no so wo so papa Aunty Bea tenese makache na bila se busumi ibe so ansa na ye program which is tent media general ye bi pa akuma FM ayi sika nkasa se ye mba medidi ba message no mpe kakra ma me na red meat ni ko to bi nye de ye be kan na order no doso oso mo no register that's a child ketuwa bi enso nipa be 15 enra omo be ya chichide ayekese ye be di fufuo na fufuo ni e be di no 10th of August 2024 ya boso bi aka kakra bi na ye wrami ne da etosu du na ye ba aba be di fufuo na fufuo de nam bia bi e be ba ase na special request for no na ye red meat no no mo so me bo local enam ni din ya na matine level no so enti e friend chief meat and I say aponche kokko eno na ye tai e de friend no na ba ko no so ye friend say adwa ba ko no ye friend say master of all no chapio ono so kwan e be piase bi na small boy bi na ni dindin na ya no wo fie bi Joseph eso be ba ho na ba ko na nde ya me bo and the dia wo the me of din dia of din untimi fa to sa bo no so because ono onye go slow site na untimi friend or no ho sa e be free so of akafra me lunch ni yempon na se maya mesaka ene chairman on no kwa pia woti tika o wo fa se ne
the lunch o shokotokum je de na be ye no huye ansana wa pon program yi mato nkra minim se wuntie kra obi amaye ba kunti ye pe ba ko dia ka na meka che na bile se on pe kakra mam na eja mi mfa ma na obi no nto bi mfa mbra achichide na ma de wo okay eye kama papa sa wo na ewo a wo de ya ben kwan a oh me try eye kama nkasa yo enti ye baba be di fufuo eye Akoma FM fufu party ya ye de di kan ya ye de toso mienu wei ene de toso miensa nyame ya adoma 10th of August 2024 ya ena ye baba be di fufuo no eye Kumasi ya na ye di no askwa udu ye office ya woto wani tenten so a askwa municipal assembly omo office ho honorable Akwenya Sajima honorable Michiao ena ode ne field ho park ho school ho nyina ode amayen o se yembra ne yembedi fufuo yensa yembo nwuma koya ne nwum se ahyeta wiasun baby ye very say Kimpaluta odefo ade yemfa nchiche yemfa nchiche penyi ade yemfa nchiche obeba bi obebo nwum ene artist we brain na sada no obeba nwum ade amaye odwumadie na se na ya sepa ya ho science sada na so ye di ye 5th anniversary ena Akoma FM ye ba ye nya 5 years it munyina bebia mu obi a mombra na ye ndi fufuo ye twa cake bu ye ntonyom ye nsa be hyehyia ye nyina ye ntonsa na ye ni ditwubo komrantie no ombeba ho ye se de ohia ne wayowa ana say asanka eno pe ye nje osempoa ye nje uteku ye nje o misimoko na obetwi no kra no wo de mfa mfirifie mba sada no oba hodo ma ubeja mokoni bi atwi na wadidi na wa foundation ni mu na wa ye ni nyina bi na chese ye kokọ ye nim o pesa o support ye banche bodie boko akakedro konsusa beef jawar chief meat cray ni nyina bia ye so ye numbers no enie 0209 119090 0209 119090 na wa frɛ na waboa yen bibia ye die fufuo ne nkwan ye bia no wadaro ma momboa yen na yemfa dwumedie no embremo ye sponsors no enie Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso Grow Fine Herbal Tonic makes you grow fine Mira Palm Nut Paste Mira Tomato Paste and a Mira Agushi Mix Obibini Blackman Company Limited on also Ed Kayomo Omuye mineral water mineral water and a mam delicacy also Katia Yanyama and also a Dedal seasoning powder taste day inside Opebi in a fire with easy tomato paste and also okojaswa no akwakope bi na wato e de aye waduane Saint Ben jewelry ye say agudie no mane nkasa agudie no ma enkasa maw na upia bonten bia wo so de agudie papa e na wo de ato koma na so de ato wonsa Live Long Nutrition and Diet Clinic omo atosu ahensan bonsuom hope e ho e na omo ewo Traffic Studios and also omo ye printing works bia bi omo sponsor ye Zoom Lion Ghana Limited ye didi nyina na omu siesie ho ye ntena fi mu na ye mfa didi Zoom Lion Ghana Limited omo so be siesie ho de amaye e na adumu ventures omo wadum ejaba jewelry nchen hwa e na omo wo open curtains ene blanket papa ye sroko adumu ventures na kopa bi eto e na Upper Crate and Art Fashion School omo ewo atonsu S-Line omo so sponsor yen e na EPSAP Music and IT Services Ghana Tourism Authority e na Flora Tissues omo so sponsor yen e ma ye de Akoma fufu party no e de ebro omo be ye aduane ama ye no e ye Betty's Kitchen or Waskwa Freeman Hotel Junction wa Stay Bright Chop Bar or Wadri Kwanta de Chemso Sisi Chop Bar ono so e watano so oba fo wa or de Chemso and a Confidence Eating Place ono so e wada kodjom e ye Akoma FM fufu party yo hia ne wayo wa o de beba Papa J minim say chire obasia ba ne any kind boss point we ni enhwa ade ansa say ye ne mo ye pe Emani me enye no kre ye presi ye pese ye ne mo ye pe na dusika yie ni dia ene ye si o wona e be ma me say na me hwe baby a ene queen begina pa because oka bi ma me ma no me hwe say no beto afo me ma na no beto afo me na ugina hen
Oh, so na me kan say enye no kure. Bema ye bema. Oba ye oba. Nti wo hwa Nyankopon kra bo wiase no. Odi kan de bema ba wiase ansa na oba ye ba. And no there is a meaning to that. Nti oba betimi aye na mum untimi enye se bema. Oba betimi aye. Na mum untimi enye se bema. Nti efie sikasem ne de hwan pa na also take the lead no ala the huge part of is kasem yi. Sikasem de oba timi nye sika. Bema so timi nye sika. Your oba bi wo sika chen bema. Nti to me de me hu say osenke collaborated effort. Okay. Yes. That's right. Yes. And this Reverend see at here nka bet o sorry asem na me camera fo akese. Yes. Nti ye bia no nyina ye keka mbom na ye mboa ma. I say nyum to no. Say we sing here, say we rap it. Okay. Say we rap it, say we sing. Na amana ye kama. There be me mamu na mu ye tire. Iska kese mimi nye chem iska kese kra na. E o say Osi ye mention ye be weske ye ni dia ye fetire no. Dabi me se misika no so sin mi kura. You are the head of the house. Be man so ho akire no kra na so oni bi kra. Oh, and na Peggy kan ye no se ye mo ho kire mu aye de hwemu. Okay. Na ye hwemu wie na samo san pikin level na. No wo dey fa etu na kese. Na enye ska de nti na fa hwem na msum tu no hyehyɛ na onya kese. Ewa, nti na ye mesiafo ye ska ye mpede de be hwe meyimfu no. That is it. O de ye be kwa na me se enne. Ye house members na wa ha. Na enne de ye kwa abonten. Ye ne Reverend Kofi Opon Bedu or ye senior pastor ewo Christ the King Assemblies of God Church. Ewa skwa he ya. Reverend Kofi Opon Bedu we drew her da na ye be bia Reverend level no de ye be ko minister ya Sophie the Reverend Becca say oh be man na ye train ti ye be ana Reverend be sesa na nsa ye be hwe bia na Reverend be twa de yakọ me maame Queen Sabi ono de biara be bia me man side ne hwa na ogina ada no no akra kan o se me man kra beka say e man beka say won ka bi ma ya mpa so me am be tene be ya bosumi me wo se de bia me maame okọ me man side sa ya ba be ra ho ye be hwe se du sika sem na ye maame no be ko me man side na man sika de ye sika de ya de hye ye botomo ye be ko ahoma no so na ye ne Mrs. Cynthia Bonsu ma si minim se bebre na nim ye maami or ye marriage counselor or san ye life coach ni agye ono so na adwe nkyere e de aka ho bi na ne ye nkomo no ye bewie no ne watu hofo me so ma adwe na ma bodin na ehye ha me wie na me so ma sesa ma adwe na ye nyina ye nim ye papa panyi bi ono e ba ware sem a wohu e ba ware sem a jai o tufu ankasa na wo voice bi ewa ha osi ma ye sore ye boy ye num de man na yereje ya church de man na yereje binyim the voice na ye ready a enche ba be voice na ya bo voice no nya nya ready no Reverend Kofi Opon Bedu me pa cho me ma wa kwa ba sa na ye no wa ho pa cho ho ye de ndom le kra ye pa ye da se papa se ye to ye safro na wo so abeka ye nsa yo ye be bon komo nne ye mamomo ni adwuma nso ye da se papa Queen Sabi Aunty Bea pa cho ho ye de adomo nko ene ma ni gina etie o ene ye se ye hwe be no betwa akọ ene se wa mba be bia no kreda no aya bra ye side we dey bribe kitu e bia aya ma ye side on say jame o say do bo bia I be a katasumu mu aso be a plain o dey dey plain e high the hard e o na make okay yo ete na ye se ye nkomo na ye di no ye bisa say de nde wiase adri why na e wo say o take responsibility and I say who does what when it comes to finances in the home oba ye den be ma ye den ana oba wonya bi kra be ma no ene ye ni nyina na opanyi kodo kire samuni mu no e ba waresem dia mi sokra na mte say ye papa ye ka waresem ye ntie no komo na obo ye ne wi ani aba studio oh ade ne ye hwe enche bi e be ba ati e ye mfidie easy Friday ti aya na fidie no so feel say ya relax it or so wa relax kakra so enya sanity Reverend Pacho ma membra wo ho abodi afiti ase no yesi Nyankopon say e mema no yetie na ma ne be support mu ana Pacho enya sanity ase wona de ahye ho Pacho sanity abodi mu pa de Onyankopon ebo oba ena obo be ma
Okay. Se wo hwe tresemu yie pa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Verse 26 no. 26. Onyankopon ka se ye mo nipa se yesuban ene yeseso. Yeah. Enti wo hwe ho a ye hunu se oba ene bema. Oba ne bema. Na Genesis chapter 1 verse 26 no. On say o ka asem no wo sunsum mu. Ne enyam pie hunamu ani. They say usidan. Usidan yese say architect or ye grant and sana ye de ato efom. Ti nyame nyansem mo no ho say say onya nipa mo motena asase so. That time na nyamaye na nadwene mu. Say over Genesis chapter 2 verse 7 na ehwa ankasa ehọ na onyankopon anyuno nipa. Okay. Nti yente de ma mienu ase. Okay. He created and he formed. Say Aunty Bea ahọ na ya na ntokwanisha ase. Okay. Nti 1 verse 26 no. Ehọ na o conceive na wadwini mu. Okay. Se ono ye honhom no. Okay. Na opeso nipa ba asase so. Obo ne ema nyina ye na dwene se obebo ne ema nyina no. Ne se nipa nso ene bedi ne ema nyina so. Nti ne honhom mu no anase na dwene mu no ene o ye se on se nipa nso ono mo boye no so oti asemo ekan ya ehọ na yakofa Trinity free ye se onyankopon ne enipa bi ne kasaye ba theologians say ebeye eja no ene ne oba ena nkononkon kasaye omu nyina ye honhom ye hu obo. Okay. Enti e ba Genesis chapter 2 verse 7 no ehọ na onyame yankasa nwono na wahya ase abade ode enua ode asase ode moa eni bibia ba enti na se nipa ene bedi ade ne so. Okay. Nti ade edi kan ne se onyankopon anwuno nipa ode form na tie anwuno nipa nti nipa odi kan eye bema. Okay. Ba ye ref ma ye ref se na ne nyansan mu no na se wode oba eka ho na enya afterthought e ade a na nyame nyansan mu no no nim se so ye ndi ya na obi ka se eye Adam wo hunu se wansa nyum bi ba mere bi atwam aya ne ka sa yankopon na nka mane nka onkro na ya afterthought na wo hu se be ma nkwant na be ma hwan ne mo sei so to onu anka se hu se be ma enko entimi ntena. Okay. Enti ese ode ne nseso. Okay. Enti oba eye be ma enseso nseso boafo obi a oba se obeboa no wa ma se on fase ka me wo no but you it will be say wife obi say so why your wife wan hwe yi a who bet my knife but nyame nyansem no wo ye se oba mra na o me so be mem na o mu nyina enkamum be ma nko ade be ma nko a na enso wo ne ho enti oba nyame de ne ba be kan no se Adam hu oba no se afi ne me hu se me dompe mu dompe me honna me honamni enti we de ye frɛ no oba yese obe bua me ama mani so ade ehu no ama de nyame aka afa no enti ye nka se be ewom se be ma ne edi kai ball no so bara ye kono obehu se eti de be ma obeye eti eye onyame se de hierarchy awrade asisi ato ne ma se leader ni ho a once yenye obi obedi kan wade bi mu a ene me nyina asai enti bema ene be ye tire na mame wo de miti ni o miti ena nipadua nyina anso ne etire wei ene honam a efiri kon ebesi nan no de ahipa ne so etire ni sade na sa adwen no so ho na wo da bi so wase me kan adwen yan kan adwen ase okay ene etire ni so body ni the strength the stature ena yine nyina ne hu se body no so e de eso enti si e ka se be ma ye tire pa na etire nko ani na wo ba nso na nipadua aka no free kon besi ne nase bacho so de e kire enti se ye nyina ba se ye be ka bomu ayade no a ene betumi akwa amana ye nti won se bibia no ma ye ka bibia meti se na sofo ka se bi ade no bibia mu de ho ne ye ne mo mema ne ma omo se ye bi kura do omo se ye bro so na de le kodu sika nko ahode ya
eno ni asem na never be bisa me mami yenti ase eno so na de ntokwa ne niam de bre ba no ye de ena wo se asante menka asante dwene but ye de nsem bi ewura ye tirim se oba nya ade a eye be ma dia eye ni fie oni kofie yes onya ka de a eye fanto ye de say eye se first ni e ware a no mo ebusua ne toy kasa wo kopa de de fa bre fie but ye hu se ye nyina so oba wo wan anyire ho anya adwuma se wo ko se ko depend on bema wa anya adwuma you mess up ko bibia betumi esi okay enti esi a hefa na abegina enti ye nhunu se aware mu na wo mu se leader sa na nyame aye no okay leader no ye bema be na no so nkire se ono na responsibility wo fie ho nyina on fani so enya sa on so obi so ade bebre a na je obebre na ne maka na fi bu ne ma yo Reverend Kofi Bedu oye Christ the King senior pastor Christ the King Assemblies of God senior pastor ene wabesra ye ona ye special guest ene wabekan ye regular panel members ho a ene ye ni omudi sa nkomo na ye di kan say opanyin kojo kire ne voice bi e ho esi ye nkomo iso ye boni ye tie ni afemu nsem ni bi ni asan ato nkomo no so ye ba woni waba ti bebia waba na mu woje bebia ba na mu waba ntanti ne nsase nura ba wa mu naji eye yade ni se eye men sama yade amen sama yade pasia bu ma ya no motie woni waba ti bebia waba na mu woje bebia ba na mu waba ntanti ne nsase nura ba wa mu naji eye yade ni se eye amen sama yade pasia bu ma ya no motie Queen Sabi Debra Emaya Yari open you go just say yare ya ba ye num na de bia ya jogo sie wo ma e ma ya yare ana pa ya yare e wo kwan be su Queen Aunty me pese me ya ka say obi impose asem so me pese me ka kire me nua ma say e bia wo yi ska wo fia oye be ma se sobo afo menka sa asem no fa nkire wo bia okay ba me ma analysis okay ebre bia ne de ekọ if you go to Rome do what the Romans do yeah yen hwem free tete Bible mu no na oba preach na wonni kwan kora se wo be nyame asem je efri be ma ho na amako ebre Kristo be wu yen entuma no emu tse ti na wo sha e mampo aya sofu ene madodo MC e kan kure be nyama sofu a chemema eho enkoda also be pim wo secondly tete no na ye maame ne ye papa mo na sa atam so ye koko eni mfuo ye maame mu di ye papa mo chi no makodo me kire mo aye de bo amaema no okay na makwafu makodo ntubo nsapa ma ne free mu a yesenafuo ni koko ye de mawe we ye de mawe na oba no wo mu bi fi sa mo kwafuo mu a yehu ebi kura nkola ba ko so achi ba ko kura wo na ba ma ne kura sekan okay na odi wachi na makwafuo mu na osan eso eniema oye oba ho ne friend de enyamoa oye adwuma oboa be person ma ye ni da ho okay se nya fe ni ebetu obi fu me cha ewo ho free bre nyame ebo owiase yesan ba ya bedru pempenso obi asese akoye fesika ye adwuma computer world ni on say first secretary no about tata writer papa ene de ya computer laptop na ba computer on sase sokra ye ntidede sa wiase no ene wo enti ye mua na ye de boa mema enchemu okay enchemu asa bedru pempenso foforo na beye akonhumayie eni chia wo be fees what I say chia wo be fees ebi edan kakora ye be ba beje be mani bi na oba esese utua oba bi te ho wura dan a wotimu a
akonwa mpobinsi fi sa na kodie ne nsem kan ye nyina ye se me ma me se be ma ne hwefie enti oba kura sika ko obetimi asiesie dem ama obi ba ho a se bi odi bu ama no no sika ne da ho wa cheche se be ma ne pa enkoto akonwa mesi wa ene eyemi eni ye be fa kete so akwa abobi aba wontrafo enso na ko ba ne betimi ato na wo betumi aye na ubetumi aye okay so yaye oba bi wo ska obetumi atoka ama sabi obetumi de nkola akora ko school na so be ma ntoye ne de ene enyina ye betwi trotro na sika ne da ho na da ko so akoromfo be ba befa oh yes okay me pa cha what say oba nya mitimi hira ma unye ska na oburu wukunu so ebia wo na nyame da bia sa na nyame ye no ye nsei ebia wo na nyame be fa so ama nhira aba wukunu so okay enye be mesu ene ye de hwe yanka suban asem suban de enim so omo pemma omo daada ye de bia we are born for them to deceive us sada from bible wo pa ne na 30 times wo twe ne ho ko hu to se obedi akire omo ye hustless enti ye de no beto nchen na aka real life a moma enti se wo ba eko school na obeye exams na be mani ni bi na okreska ti nkotua ma akwara na nyo aha eye be ma na sede sansem hulu ni nti oba bi timi ma ne ba life say se ontua de ne emme misumi sika entua da wo ha wo busua wo ha wo wo mpe ajapade wo fie fi se bi akwara na wo ye ne sa no ye doctor bi po okay ebia no ye ni pakese ema oye Ghana asset but wo do fie no wo busua kakra no say ade nipa nyina benyam nsira okay ma member Reverend Kofio Reverend enye orientation a ye nyini no ye de hye yetrim ti so de ye kan ye oba totu a etwere be ma dem kone kopa ade ne fabra enti no adwen ni nyina ne se medan be ma enti mi wo bi kra na mi yi ti se de queen na kan ya da bi o koye oba akoko nyini da bi ma be ma ni nyina ohu se eye na se de se o se enye ye orientation a ato yetrim a che ebe pem sabre ho ne free okay if I said ye ka no nyame hihye mu pa de nka ye mienu nyina ye mienu nyina o se na mienu nyina ka bo mu no be ye honam baako nti ye nyina ye baako de a ene na de na ye nyina nka mu na ye nya ne esese ye okay ba said ye di kan ka no ya dwene ene environment no a ya betomu no ene ne ya kan wura ye ntiri mu ba ha na esese ye nso ye hu se ye kwa enye obi na nyame maame na ekọ ware amame okay enye me papa na ekọ ware amame okay eni sa wode sa sei ne ye no ye fie de sa ne ye no ye krom de sa ne ye no e ho de se bema ene wo ye bibia maame se ne ma queen eka no you mess up wo be say ne mansa no ani mra ho so no na wonye obi anso ma ne hwe wo so because se wo sika da ho a e de na wo de ye ene mai maba wa bebre ba epo obi ama na ye ne role model ai ese wo ye adwuma wo say kodu ba bi a oba bi kura ka se de adwuma kura menye den menye bi because be ma na se wo ye sa de no enti e ka ho papa orientation ena se ye yi adwene se ba bi ade na be duro no ye mu mienu okay ena mo ko okay ye yi a ayama mu mienu nyina okay ye hwefo mu a ya hwefo wa miemi no nyina se ba sa de a we so ha na we aso ha na ye kɔ yanim ba se ye de sa adwene a ye de ewura ye mu ofie na owura aware mu na ye manya medwene nwura ye mu aware ye adwuma okay marriage is work ma si be kan kire wo se eye ade a unya nwura mu na so ne de ho certificate e de amawo ya wodo prekwansa we kan e de ade na ma wansa meaning say enye ade a zese wo kono odukodi agro aha na zese yesu yehunu se me kwa kosom ne nyina ya boa ama ne me nyina wie endi se mpo sa na yefie efo aka se yefie de sa se ye de sa akode a ene se do ko ya ye pam no won so beko am ya pam na Reverend e was say ye che you know financial responsibilities e say ye chem won say minim say bi mo ho mo say oba no ebetua fees na be ma no esi dan e ho no eno so aya na ensan fa saa
confusion say ya because at the end of the day no be na de wo hwefie no ne de no kra na oba ne se wo hwefie no ne de na den sen be ma na se bi go no say o si dan no e wo se echem na me yese me ye we wo so ye we eye mo mienu okay on se mote mo ho ase a se ye ni achi ni ye do ye ho a ye ni ye ho achi ni ya na ye kan se aha mehwe ba be duru ye no ma hu se ha mapem enti esan se bo nyina mo dom ho na wo ya so ha na we aso ha enti etimi gitum se wo de oba fa wo de ye aduane se de ebi ka se kon akon wo bi se ye kon ahoma ye de aso kon e na ye atwi enti se ye nyina ania be gina mu se ba nde ye hu se enema mu aye den okay eni sa na etie de a ene ma me support ha kakra na emwa enti ebetimi ache my first school me my empe baby nso fieti ento ya anya ne saa ye nyina de adwene be ye aduane die ene aduane nso kakra kra no sika bia nso to de yes ade amu ntimi nko ba mu nyina hu se mo da achi bi a mo pese mu nyina ewura mu enti we se mafa ha eno nkire se perpetual agreement ye nyina agree say saa na yenye ye kone kodru baby na se we so ha we so bebo ha isa entiase a ye wo odo ne entiase a ye wonti no ye nyina na aso ha na ye ko to obi hu ye ntwum okay aduane obi mebu ya ten wo ho adwuma nso sem ye mabra bomu ye nkasa akoda no aka kwem se papa ne ye se wonhwem koda no na enenso ne memu ayede ama eja enti maame se me de wo se me no aduane enti sa na tie de a school fees wa nkasa wa bre so a wa wonim se ebi ni ho a ankoda ne beka kwem enti ye betumi agye atom se ne epese ye ko eno nye automatically say yenya aka say no sa na yenye no okay but ye ko no wa no ye do be differentiable okay na wa go ho na ya so ha na ye ko bom Queen ma membra ona me fa sa question na infama orientation ti said de na wo kan a wa kire ma me hu say first no kra na ebi mu feel say ma me kwa afuom keke enya adwuma no wa me hu say na ye adwuma enti e de na sa orientation no e da ho ye trim sa brei say titini de na ma no mu nya adwuma na me ye adwuma kra still be ma no de ono a na wo say o hwefie o hwemma o tua school fees you Aunty Bea that's it on say abrabo kunkunu bia no bonwono bata ho okay ya brabo a ye boyi ya se kro no nye na sobi adwuma eye kro no bo me pa cha wate de be kana se enti ye wo ye su ne ye se su nkrofo bi a wo mu su nkomodie no ene abrabo papa ntale omo na ahye saade no asema na wo ka se oba totu a ekire be ma bo no enye ne sesu se bi a wusika no atama koma enye saa ne ye paatire se oba totu na ekire be ma bo eye efisem kese bi a ese emfefia sem nkwa abonten se bi a wo ne be ma to Bible say wono ene efie niti enti se wo be kwa abonten kura ko sifia sem hata it should be wo ne be ma no me pa cho what ase yes enye se totu kwotwere be ma bo da bi na emom nsem bi wo ho a ne kaye no ya gibu aye free be ma wo ne toto oh adroi ka yehwe half near the teacher fra kebe ye say yo ana odo hu ne sen na watie be ma because ma ye nim nyansa pa wonim se be nim nyansa che be ma yes enunti na da ye bu omo kwase o prakura wo mpe no so no anko ho o kono Guinness wo awe ne nam wo wia no pass maka ko bia ka chem so wo yire na anu mu ni gebi wo adwane ko ba be me ya ade ko twene ko echi okay ade a me yi e be kwa ne pimpen so bi sisen e be kwa akoye den enunti be ma twene ansa na wotu anamo enti ya na ye ntempe no a ye de ye niema no ka wo de dan be ma na wo de na dwiri wudo no amman oba bi ne sofu di nkomo chen ni kunu de ama asantefo nwoma ye ka so totu etwere be ma bo no od be kansma kire sofu asem kase ba ansa na okopre ni kuru se ana okwa na bi asofu no kope no ana asem bi kosi ho na no hu se ni ti ofie no odeba okay but asem ni si dia onye obia emma no me pa cho what say onye obia ma no da bia obebu na worrisome ete sent to me fra no odi giregyina na damfu nimde ekọ
na dan focus me hu na ye ne da se di city ye nyina eno no ntoto e ma umfa ntwere be ma ai wotuo no ikura no asati ara abonten na wototo okay ene kwa ide nimguase na ye den eba ebi nimguase na sori hure afei na opese be ma ni hu sente saa na eti sei oh ye nkomodie wa abonten no ebi na orientation a woka wo beka wunya ni papa pantufo no wa wodi enti wo say wotua fees antu na ahwefi wajimi kamba bebisa ho no maame wajimi pa ye nya ne saa me de da bi wo kwa akofa be ma na wo watua we wuto we nanso oba wo na osiesie fi se yenimu ene me ka me ate ma na ye den ma na kura fi pa wo ware be ma wo ye wo ba oye na reverend say na reverend reverend to se sie kura na wo ye me ba me ka to se ma yenim nyansa wonte yenimu ye me si na nyansa enti nyame di fie she mansa tinka wo kunu ni bi kura nkemem ye nka kura mo obi nti fisa wonni efie ni wura okay hey ba ma koto ne ma bo betia be jasi kokora o hwa de koro o de abawie wo na abebie mu e to so ade we ase ha wudoi enkola free school ba de ahwe mama on se wo hwa wan ba o makora no o mo mpa wo kunu asem da bi o mo ye mama because wonna wo mo aduane e ko kwa aduma o ko pe bia ba eti fie ni ye nya ye aduma wo say ene ye nyina ye kwa aduma a wo de niam bi be ka ho ye ba tan dey ti ne fro ba tan ha time papa bi ani ho a wokọ adwuma mu a woche ada na me ka che madam fu ye boutique okofie nine me hwe ne sa na se be ka kra nte wuku be so fi se wu kofie nine ba time ani kunu be dey oba yes me ka che no se ye wo be ye kwa no aware wo be hu no awfo wo be bi na ho de na busua no oja wasi wona oba ya ware wo kofie nine jama wakola no hwe wo ma sa akola na eburu nkola no so de wo be ye wo ho no sisa ena ma obia enso so ye obi so buuku na mimiru afi amigu no na me ka se watu didi Mr. Fro ya niti me so e ba he etire no che ho waka madam fati wo kunu oba bi wo se madam fu mimu kra ye wa no se wo ho no se wo hene a obi a wo ba bia so be ho no so wo na so onye kunu ma no ye wo tokota a wo di hye wo fi a me so me ba tokota na me so de ni be ye fo e de be ye fo be pa cho wa enti na me bisa reverend say eniama a ye che no e say ye say oba the homemakers and I say domestic managers enti me no me ye kitchen eniama ntoto ye ne ade na be ma so esi dan no e ho no e wo say ye ne sa e wo say ye ne sa depend fie bia mu me hu ne say enam mpo minim obi enam mpo o ma hyehye e brada ne ya wada ende ya sam pa so to bi etimi to fam fiada nyina ende ya sam sa na wosam ye no okay en hyehye kra de minim sa abrochire ne wo because obi abebre na busuafo bibi enti mocha kakra be ka no obi anya bia akoni fie but yen ye headie woni right woni right to say woni ne che bia nka hu hia okay che bia ni wa nka hu hia okay wokunu no woso do no ne say do obi a wo do no na woni ne premier se senti okay oni bia wo bi na wa mani bi okay senkola na wo montem no wo say oh me so a wo didwa wo nam obi a opo adwuma wo hu bayire no atoko ye niwe no atoko oh wo siesie na bia fees bi ba na wo ho nso a nkola ne fees abo mira na ode amount me pa cha what ya say okay esichire ni ho nkogina ne so na esichime ni ma be na esichire na so na enchire asa e ko papa o ka chense anyina asa wo ye kurase ni onye raba oh it's true wo ye raba na ma bebu wa ho eye wo niema bi na be ma na respect na ma mutimi di mata mu nyina ye e ma no enne ye yo usika sam so ka ho wo bisa ska enye kanya de wo ba asresra de ohu aniwu sa oh yes asemi kunu oh no wo kunu papa no wo papa wo reverend say mi kunu mi bisa daddy tie once wo hia de a ebi adadi me pa cha o nkam koye se menya se yasoso wo ye nipa be ma bie no o ye nyansafo a wo ma oba akra sresre na de o
Okay. Memo mani ate. Wo ho no oba watontare mienu odo. Me hu ina o mu tobi kra o madwuma mu ma tobi abrewo. Eye wo su na ekoyi we yaba. Wo su nam na hu shirt na efa. Na wataba. Na wo so wato. Oh, oba bi o ho a ne me hye ni kunu nyina no. Eyo ne nsa no. Nya se ni kunu ntimi nto. Wo type of categories bia ba ma share ye ne fe. Eni efie ha kra bi wa ha dem ha ya kra bi wa ha. I was say wo ye. I nche say wo na ahwe ba ma na ma bebre ta de eche ba ma na dan so eni jimi. So di sika ma ba ma di. Ye de nam na yi na. Oba ntwene wo ho adwene pa eye wusu. Reverend Pachona Queen e kasa bi so ye say ai na me kunu ne o. Na nchina asa na ole ka cho say nchina asa we my bone. Na nchina asa wo ni nchine. Ana kunu go na di nchine. So na ye tire no na nchina asa na waba me kunu Reverend me kunu na Reverend nchina asa. Na no so man wa ye bone. Say ha wo nyina no. Yet be ma no so no tie no onim say at least. On say ntina ye ka say. O ware a no nkire say menya adwuma wo. Ti bibri kwa bia se nyame ye wadom akonya be ma sebe o wa adwuma ne nsem ye du eno kwa no nema bibri wo ho so because wo ye adwuma wo insurance wo retirement package because if when hwe ye na bibi asisese ye ya asemato and the topic for another day a topic foforo so ho enti se wokọ enchine besi aba be ma ne tiwase ya na mami adwuma wo ye ntinchine kura wo ntimi de ento wo sha se fa na ho adwene. Oh. No correct. I see. Enti timi so me ho kire me a fa ne se me ni sika me de beto nchene a. Enti de na be kan kire me. Na de na be ye. Enti ni ma bi ho a se de ma kan ye no. Eni kwan se ansa na wani ntie no. Na wa ye. Se wo mu abo se be ma no se eni ma bi ho a okeka bo mu emi same. Enti bo se in a way no. Bo so ono ankasa e disca bi ama. Eni ye. Mami kan sem bi se e ma in fact so wo hwe Bible mu a papa ne boni hu ni medie dua onyame de si edin trom ho no e ma na di kan di bi na ne e ma ya enti ye ka ni medie pa ye de ya dia e ma ti ye ma me no mu ya asem bi si enko bi sa abrewa nye be ma e panyin ba o ba don so bo nsem hu tumi a e ma wo okay ene ma no so aboa dua tum se nyame adom kanyansa no ba be ma de said yen wa wa re de eto be ma tenten gram pa subsi anity ye na order form litida oba sere so and record da ni nyame aka ho asem da no nyame mama nyansa pa de me de ya de so ena ye nso ya ma ye ho kwan se ye ma nyame nyansa no enye adwuma de oba wonim nyame nyansa no ne ho nkyere no okay nkyere no bibia na ekoso enti ye ba fie ade yo fie de toto ne yema be mo se yes o se nyame ka se ense so onipa nko entena bi entena si ne se nipa nko wo se be ma bia no nenso wo ne ho ti oba ne ba na wo betene ne yema ti se be ma bia ware ya wo de ya hwe na brabo do nya ware pa na nya oba ho de sika ko no na yo oba pa wo ye oba na nse so boafo a wo se de mesiko kwa abontia a wo yira hwe yi eniema sisa fie hu no se de eniema siko no ntena fie ba na wote fie enti ni nyina ne se de ye ka no se ye nyina ye ntum se ware ye ensa ba akoko na ensa ba na aka bom ama ne be nyina timi awie peye enti si ye timika bibia se ye baako ne enye baako osika mu nko ade de a ene na sika so on se sika the root of all evil sika sem eno ne ba bia aware mu di tintimai wo mu asemo antimi amanage wo sika sem ya de bia na mo problem Reverend ye ka say enema ko school pa ye encourage ma yonko school ya ye bewie ni abeye adwuma na yenso kakra ba yensem ye be hye dwuma die na me bisa me Papa J ne Peggy say mani nyeska ebetimi enyeska krasen ne kuno ne nete aha yeso ye wo kakra be hye ye botoma na fe na mo head ne ye baba be twefri so na ya be fa the whole body o enyesa
sana ti minim osofu bia personally o ka kire me say osofu me yire pa de me abom pa ye say nyame e ma ne tuto bibidi ba say yie pa no nya bidi ato bank yie pa de na wo sha ase say mama wo bie bie mu no wo beti na se okay wo beti na se okay say bibi kitu e ba ne nsem a hey just say wa ye kru ona ade bia nso wo force say wo be yetiri onye o na force say wo be ya wo hunu ene ma efiri mu ba nti nyame ya dom nyame amwo ye adwuma be bia wo no to da bia nyame ye be ma bi kra dom onye o be bia to da bia sika bi wo kra no de ya ono sika no enye ona de koma nkwada no mo papa se ana o de ahye be ma nsem enso unhunu so no na yi sika no de aba but the tendency say e ma ye yi a wo mo ye dwe no e wo ho den no e den ya queen e den ya and I just say be and we just say one na be yi no on say wo be ye sika ni a ya na sika ho hantan kakra e ba wo so obi anye yenkoma ma no but sense ye hye wo mase so enti wo de ne bakra na de tie bia na wo se ukofom na yetimi kofom wankwa ena meka se bibia wo beye no ye papa na wo se wonya wo beye ne bone no wo wunsunsanso okay se no nti wo be ho ye ma bebre o manya sika ena o muto su se mema nsa na o manya bi adi patrosi subiem mese ma no mo se wo mo mpene nhyɛ mema asem wanya sika nti ono ani sofo wo commande wo dakam wo koba wo ma wieye na wato su ahye bia papaje wahye ni shoe ni shirt and san wanya bi adi okay afen matias ye ti se wa no ho ase anhye wuku na se amani monyam cover no ancover wi a na wo pre eyi go fie na tisi abonten na mi woska eye we mi nie na ho ni ebodi a hwi ni wo se obefa small boy na wagigi sika no on the baba be die yes no be control wo control wo na be control no so no waje kon girl ho timfa na wo so ye adwuma wo ho okay so it's better say nka obenya sika na obekoso ebuukunu ada for mama no okay ema wunsira doso nko be ma wa adwene ti wusika ne kura timi kire ma me ye wei okay ye obabo wo kwan bebre so oni se mema so wo mo de ba me bi ono oba ti no onya sika kakra no nso aho ya abete oni nso oba ne be yesei na bia ne tesa okay anu nti na wa sha se na ni bre oba ne mema so ani brade oh wa ya no kre mema so ni bre ne yira wenya sika aya o kasakra na huye ne hi eye ne ya se sika na ama ne ho na akodi oba no but ye nti ye ho asese obi ntimi misa nyame asem ene ye nyame ne hira okay enti se nyame be hira me kwen na me warewa ntimi nyi nyame nkontokwa ebi akwen yeska obi adibi ne senti da bi nyame be hwese obeto kwensem na amobro wafo no enya bi adi okay enti wo ware no a ma wani nye fise bia na ne sika etere enti wo kura kakra ba ho na emo mepre se yam fama ba me bua ni we scope so control hey and now so nya system ewe he you know ya hoya ya hoya oh ya hoya na ma ya hoya papa gidi osuro nyame yo na ma ya hoya papa ene easy Friday edition of Akoma Munsam ya ka hwem say edru efiada ya ka efie nsam nyina bi efie nsam nyina ya ka bi de etwa mu no ya ka die ne ho nsam de ada ne ya ka sofo se ope anklet ne esumde ne ho nsam ene ye ka jete efie sika sami se ma na ehwe fie emema ne fom de ne nsidan ana se oba de nye sika o se me wonye sika kra ye se mo na me head no ne reverend say head ne de ye ketwa bi body no e na eye kese ne nti efie no sika ne ba ema ne ye den ena mema no so ye den ana ye nyina ene papa je bro from say collaborative whatever ye collaborative ne ya hwefie ana ena opanyi kojo kire o se ma no so ebinum ye yare ye bie ye num ne ya stretch ye nsana
Fagum nkwa na meje nkwa na meje nkwa na meje nkwa voice no ye besa ya bobiom enne sa nkomo wei e na ye bo ye wie na ye sua de efie ne nkomo a ye di wo yo ba na ska wo botoma wo ye bema na ska wo botoma sen na wose mu nyina mutna ema asumdwe eba na enche bia ye bekọ ahoma no so na ye ne counselor life coach Mrs. Cynthia Bonsu edi nkomo ma si na ye bekọ agbozo ho ni akọje nkrato kakra bi ye fi agbozo herbal ba wie a ni afre ma si no so de na adwen hye na the phone lines ni bia tum ntem na mo ni ye nyina ye di nkomo na ye sua de ewo ye nkita hodie num ye ba sese ya ewie de na wo American chia ahwefo ene wetiefo agbozo de se ye betra se ye moto ni ye ba kope ye se no man has expiring date je be ma wo mu ya ne be ma no emu eno na ye main moto na ye de enam na agbozo he ba clinic no enam juma pa ye boniti ena agbozo de se ye betra se ye moto ni ye ba kope ye se no man has expiring date je be ma wo mu ya ne be ma no emu eno na ye main moto na ye de enam na agbozo he ba clinic no enam juma pa ye boniti ena ye wan gran ena kumasofo afra asem mre kumase nti ene ye de ne abepim kumase da ye bo adwuma na mom ye pese enwuma pa no a ye ne ya resa papa ye san wo he no no so no ye de brew de wahwefo na wo munsu hunu say yes agbozo he ba na clinic papa bi wo no mo a esan ya de akase anyankopo adumti adanse ba na eba na agbozo he ba clinic ni ye main we no na me ka kire won ye mema ya retitiw na major ye no he no na other treatment nso ekeka ho na ene no start from prostate aye junso mu ha no prostate enlargement no na me ka ho asem ye junso mu ha obi a sabi mema no unyine na scientifically na bladder na na sabi o prostate nso enlargement kakra ye den bemu ese unyine na prostate nso nyini na prostate we have the PSA and a glands no eno ena ya de mienu asabi producer wo bema mu na ye ka prostate te se na ma ka kire wo no bema asabi producer bia ojunso intentem ana se ojunso ana junso no ebia kem ana se sabi producer uko junso wo be chim bibri ansa na junso no aba gozo he ba clinic treat we nyina e wo hono mo enti se bia wo urinary difficulties bi na sabi producer uko junso na sabi e wo se junso no you sabi wo be ma wo se junso no ba no bia gisa wo de brebi ene ya chim bi ne niam bi eka ho ana se wo junso wi no wanka se otumi se junso no kra no ensa junso twanum inti kakra pe wo se sakọ junso apepa cho ya de wo se wo de we ne kire agbozo he ba clinic oba ye betumi aboa wo yie papa na sa ya de no be ma biara wo na mo wo na wo wi ase no ewo bi sa na mamenka no because bema bia e wo prostate eda ne drubenum nti bema bia ona mwiase se be producer obetu nya prostate problems no 80% if you say eno enema otumi adwunso na odwunso ne yi na mum so we from infiability say 30 years now because of your source of feeding nti mame started from 30 years so wo mfi eduasa e kono a e wasanka acha bosumi miense bia no kono akọ prostate test na hwese enlargement bia ema prostate no mo a eno boa we papa a prevent you from getting prostate enlargement no hu bia etie it say bia wenya dada anasa obai ho na obetwa scan ni bi anaba na obai test me hwese o prostate problems agbozo ye run this test ni nyina na service ni nyina obetumi abai ahwe kumase ha no mame fa ye kira kwan to bia ye wode chem so main 5 old insurance junction pe na ye wo hwe screen so otumi say your numbers no egu screen so bia na odi o team radio no so numbers na obetumi afren wo kumase ha no 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eme kumase branch number no mame subium ema 0553 41 77 52 0553 41 77 52 yeah what ditcham so main 5 old insurance junction here na wo
ye she edwuma ase from 7 o'clock am and pan upon 5 p.m. de biara da Agbozo Herbal Clinic ye edwuma o chira nyame adoma me ka se nyina no ye screen ahodo nyina ncho peso hu se bia yade bi e wo ni pedue ma e di unya na o pese anase e bia unyare mpo na pese obehwe niam e koso wo ni pedue mu I think say no so ye the best option wetumi aba Agbozo Herbal Clinic nti o chira ye prostate screen na ahodo nyina e de ama emema no na waba behwe niam bi na ene no o se nsuo do to na weather no changes ebem kakrakra no ebasa ye benya bibi to say bia general body pains and I say joint pains ahodo and I say body weakness especially mo a omanyini kakra no nti say we experience ade we bia wo be ba Agbozo Herbal Clinic e be ma treatment ye papa e bia na sebi onan aye tutiti edu anajo asebi odo otire onan entene obi ho no mkra otia foma na say bibi e hyene na asete se foam ni nyina Agbozo Herbal Clinic e be treat ama sisi a weda de aye nso no e na America etumi e ma sebi yade nkitinkiti bi eyi neti ente wo se oba na onso be test ahodo ana say screening na ye no odu hu e ba bejim ba me fan kran de no entubia ukon kran ye wo kwashiman ye ben kwashiman Chiefs Palace na ben kwashiman ahemfie no e ho number na ye 0241 75 02 82 en kran number na ye 0241 75 02 82 e bia o ye be ma na o hwe me na problem ti say erectile dysfunction how o ye be ma erectile dysfunction how what the infie from 40 years echo afi wa wutum se sabe obe ma da wani mu enka na no no wani bo yire ni mu ananka no ankasa apiganity nti wo mpom frɛ no wa ankasa ono ankasa hu bibia na anka bibi aye bibi na so enne no umfie no kɔ enim no ai se sabe o be ma na se no intumi nsɔre papa eno esɔre bia wo kɔ yire ho na akɔfo people cho unyini no bibi wo ye ni pedue mu a ye frɛ no testosterone a produce hormone na testosterone no e wo be ma bia wo testicles no e produce hormone ma utibinya erection na unyini no na eso eti ba me ma typical example it said what udi nsuo egu robem na eso na egu fom more na nsuo no eso kokoko no e dan ya nsuo no level no e be drop ya nsuo no weight no enye te said ye sabio odi gu bucket no first no sana mema no ye tie testosterone no e wo ni pedue no produce hormone na udinya good erection enkane no level no wo suru ye ntina wani bow yire so na say sabio hu abaya fefefe bia na ade na nkasa na paganity but can you say unyini no due to poor testosterone production in the system no ebe cause bibi to say hormonal imbalance it will say hormones na e produce sama na utumi gina so ebu adwuma no wo say imbalance inti ebasa ene wedi 40 years and above just a pray and son wetumi aye baako eno kra no be ma na sorry ejina so aye bia 2 seconds na sakofom ekofom eno ano no Agbozo Herbal Clinic ye treat erectile dysfunction ye papa oba ye boost testosterone hormones kama na ye na dwuma te said ye pepepepepe into we kra de what wedi udi mu ano it from the age of 40 years nyina ekokopim infie bia wedi oda so tiase ye si be ma nwu be ma nwu no man has expiring it age a number e wa Agbozo Herbal Clinic into to anamo na bra numbers in egu screen so e bia uti me radio no so o akra 0241 75 02 82 o akra 02 for premises 0241 75 02 82 be ba cho Kumase ha yami admo china ko nya doctor me trans 0553 41 77 52 be ba cho Kumase 0553 41 77 52 people cho brother be treat sa erectile dysfunction no na autographic no ntumi akenkan obi ebetumi akenkan ma we papa onya de wo mpem no na obi nso yade age no number and a premature ejaculation no eno no de e kati across from the 18 years and above general premature meme bi ti won mo sabi ono yo be hia acha yesima na ba ko eno ano se wagem eno ano no na so sabi nka wo young 18 years to 30 years then kwatia oba na mienu watia na miensa enan na ko mu say yes be ma epie na mo mi ka say sabi impreduasa say opie
na sabi o yiri hu okura on filishi efise o nsuro na be ma de wo so ma hu yehu na kwa be fa so ma hu yehu ne se nye se beto nsa ba o yiri no na embom no betia no e wo mpem akọ 3 4 no no ankasa oba no twene to no dwene eno na ma hu no say yes be ma abafie na mo me ka say premature ejaculation ha menua okoko 4 bye wakwa ye 5 seconds 1 minute kura endu de bia mentiko no ase e be ba relationship no na emma e a no mo hye da mpehwe mfiri me ma chen na dia emma epe no e so betia ne ye wo mpegum say yes eno ena emma sebi mpreduasa emma no eni egiye papa nti premature ejaculation guy me pa chow se o ye 1 minute man agbozo ye be bo abra be je o 10 15 20 ma oba na nkasa entwene to hu se opie ba na ye mu ahye no yes hu se be ma ena apie no agbozo numbers ne 0241 75 02 82 eno na ya akra de no ena kumase ha ye tena se ne ya adwuma from ochina din e ko nyina 0553 41 77 52 0553 41 77 52 if I so akasima ba ko pe na me na me de masem na kwa infections ahodo nyina agbozo ye treat say we bia wanya low libido emema de wa ye ni atenka eno so infections ahodo etumi de ba wanya infections bi gonorrhea na asefo nyina ye be low libido no e ha mema ne ye papa oyire te wonchen so wonfili hwe obetumi fro kasa ma ware mi mpem yensam enan ni media so wambem ya me fro boa o battery nyina ewu bragbozo heba clinic na ye treat ma oba fefefe to na ontumi nya ne ho adwuma e ha adwen ye papa agbozo yes no man has experienced it bomodi asa oba ye cha 3 days to 1 week na mama ana papa na wudi adanse e ma ya de nyina yesa e ma no somo ye mbre wo mpam ye papa entu betumi aba Johnson tentemi nyina ye me ben aye be me sorry numbers no go screen so utu anamo ba ye bebo atema ye community 25 Savannah Junction anyway tema number ne 0557 40 26 96 tema your community 25 Savannah Junction 0557 40 26 96 Accra 0241 75 02 82 ena kumase hankasa so say krum die 0553 and the levels no edoso Reverend Kofi upon bedumu level no ho Queen mo level no ho Reverend Sia Apai Life mo level no ho and I in between for no aha gangsters na ye no mutu ya quiet no yes ya level no ho say dem be sia ye hwehwe no almost Debbie Reverend ne Queen in some no more Canadian enti enche bia ye benya another level set ni ahwe baby almost so butwa nkomo no efa na yanko 3p garlic mixture for ho ni yanko no maduro kakra ni emfa mbo ye ho bai sika sami uni ahoden a dada confess cannibal untimi ni mama confess cannibal untimi ndi kope 3p garlic mixture wai na efetu yare wayi na ase eboa ebusi immune system no o pressure etiso edi ma oba obu nsa esiesie wa control mu ye edi ma wa ekesi abro so stroke o jonso na obra pe 3p garlic mixture na ennom o pharmacy herbal chemical shops etwemu wo Ghana ha ba bia ubenya bi ato Frepiwak natural e wo 0248 928824 0201 002 0021 0201000021 like I say 3p garlic mixture e wo to a ebom into koto na setwa no emo a na chese obi e de 6 e ya da no 9 Grow Fine Herbal Tonic and also so onumato wonsa eye titriti onan eye titriti wuntimi enna obasori anopa no ayo hojo wa bre wa sori nu mpono kope Grow Fine Herbal Tonic na ennom enura hodo bebre ewo ma eboa unipedua no ema no enyini yie okọ Colinac Herbal Misty Herbal Freddy Mens Herbal Apidank Herbal la ubenya bi ato ono so abana ye mredi ama ye wo dwom bebi a wo bia obeti say ka edinam omoton Grow Fine na wapebi ato si Grow Fine makes you grow fine omo office ewo omo office digital herbal clinic omo Kumasi Amokom runabout omo Bank of Africa wa fre omo ewo 0244 596532 na kope bi eto agbozo yati omo nkase se ya ebia omo ka omo numbers no wanti amesi number no so e de amount
omo Kumasi de chem so old insurance ho an omo wo omo number na 0553 417752 Accra so omo wo Kwashiman 0241750282 na Eco Posa Travel and Tour Company Limited enne enko de me do to kwan Queen Becca say e do ko Canada we ni beti na wo Kenya enra obi age obi sika od ni to kwan me nya enko fan passport bre me akoye twintwan ko Posa Travel and Tour Company Limited ho odu betu kwan a asumdwe ewom domestic and international ticketing hu nsem nyina ko mo ho wonye sika wo pese odi to kwan hu baabi a wo sa wo kokra wo Posa Travel and Tour Company Limited a omebua ewo travel consultation ehu omo Kumasi Matthias Junction Swami Magazine ehwa ena omowo ena omo KJT first floor Barbers Shopping Center Morocco Adeshiman fra omo ewo 020-521-5495 ena 050-425-6360 Currency Ventures enso edi Zahara Herbal Product enura eboa ema wapomudin ekosro edemaw etu nyarewa nyina se oba ne bema wonnansem enkoyi a kopɛ Zahara Herbal Product ni bi eto bebi abakɔ chemical shop pharmacies license chemical shops nyina obenya bi ato frɛ omo ewo 0246-348334 ana 0248-569335 Dedal Spices ubedi dia die aduane a enkwa ene ahoɔden wom we ye natural spices ye wa he ya mo se enemre ni honti no ena o maye bi edi egu sachet mu a omo eton omo all seasoning and I say all purpose spices ni bi ewo ho omo de ede stew omo de ede jollof curry ena nutmeg powder ni nyina ebi ewo ho omo wo no sizes ahodo a usika no say one cedi kra na kita wa ubenye bi ato kopɛ Dedal Spices ni bi eto ewo dwaso be bia ubenye bi ato upedodo etu dia na wa frɛ 0531105445 kai say more spices Food and Drugs Authority AJ atum enen koma ye di ewo Akoma mu nsam Easy Friday yesi enne sikasam emema ne se omo na head of the family and enyo omo na say ye na emu say ema no so say na ye ne omo ye pe de omo ye ne etimi ye kra ma ne bro so na emo ba sikasam ne dia yesi we de we ye be ma ntifa kese na me so me fa ketwa no ehon komo e na ye bo enche bia ye be bia phone lines na ye ni mu nyina na edi enkomo no enne ye special guest a ye nya no e wo studio e ye Reverend Kofi Opon Bedu or ye senior pastor Christ the King Assemblies of God or wasfa he ya enenne wa be sra ye no e bo nkomo enne Queen otiedwom enne still ojina baby ojina nara na you then choba kama mbesi afuno so la Queen enche bia ye be na akoni ama pegi abeke bia mama no ate mana bubu ofu na mute oche o se na de na Queen ote wona a waka ne sa no na de bi pegi bia be kan ya sam na maye aha enti Queen sabi debra matinenka omo level no ewo ho Reverend see a pie life enche bia onu ba be gina konwa no matie bebi onu so enem ni bia Reverend be twa for no sha se no so Reverend upon be decide o minim so ba sisa dia Papa J o ba your side o Papa J ba your side o ba your side Papa J so aha ono so o betene kana minim se ye benya ye maame Mrs. Fiabonsu ewo ahoma no so ana ye ne ono so edi nkomo ne ahwe bebi ono so be efa efri masi na dodo na munim no ye counselor esan e life coach na ye bisa ono so ye hwia na yatoa ye nkomo no so na yakofa your commercial break na komo bi air course we off air but media ba on air enti yesi wo be me wo kwa adwuma o man tem no nu na fe no aba you can't say I am the head of the house you are the head of the house na fe yakoma dia o say there be oba sunyi ara bra kwa na me ka wasem na enye yie dia ene yakoma eno de odika eno de odika ene odika we oni ba bia odusika ko aha what they call madam ase okay na wasa be kan kire msisi di okay o se yakasa aware e yo do ne ntiase okay enti se me do na ye nyina ya ade ebomu a ba wo de e ko baby dia ene mema wo me kire wo baby a okay esese me nsu me gina enti se gbasa ade dia me ne nipa ne ya adwe one ne ya adwe ha enti se ne ye nkawasem o ashatade we kra enkoyie na oyire si o nkatade we de ne nhye we ne enkoy de na me ye be ma na me ye be ma na me ye be ona ye be ma de edu akohoma na ona ye be ma
na ma yesi ye bɔ mema bosia yesi ka nkwa agro ye beje enso be ma sika de ye je de na wa ma yiri sika na oje na de na de odu sika ma ukuna wo de o se ye bosia na agbo ye nti woje wa de queen we ni kani ma no ye kwase ebuo ye no kre ye ma ye okay yes ma see about man so be say ma ye kwase ebuo ampa ma see pacho good afternoon. Hello Mercy. Hello. Na tom. Yes I be come biom na. Ada ne ye nkwase abu yi. Oh say nya nkwase abu a enka. Ba ma de mayen dia ene eye. But wo mani bi dia ho de kindness. Say the road is not clear. Na sonka ensa we dware we na we. Okay. Edwa me ni problem bi a say. Oba bi a be me hia de no wa mani bi. Okay. Onya da bia o ma wo yakra no o mote ase da bia wo sha se wo hia ba mapa a wo dwene nipa ho a wo kwa wo mie wa no misa diska okay ono an de ma wo what I say do nka me pese me nua ma ba be bo ansre na de a onim so ono an e ma obi ebi mu nim ye so dodo na no asresre na moa yo yanko line bi oni eresa afedi atomu a Mercy good afternoon. Good afternoon. Pacho ho ye de Oh, nyame adom eye na mo nso ya so adom Yesu adom ye nyina ye ho ye papa enne ye gbo nkomo ye se enne ma no ye se de mema timi ye no ye timi ye e ma na bro so enti afie sika yie eni fie de bibie fa sika same wo fie nso se nyanka ma ne ye nyama ne bro so so de ma ne se da bi e mema no they are the head of the family enti e bes ka same ne dia omundi omo head ma si ba cha o kan say yo me that's extra for Joso yo yana eda mano eda me mano se ma cafe yo be ma yibia also be to me aye na and a question me oba esie mu hwedia and man be omode che ema over share in terms of money yeah and man be omode echema mem samya me no ka say die esie no a man ja ye pa I say ni na me adwuma nfie bebre ni ene ensem e ba na nim nsem aye hu man so the man no diplomacy so mema so e ba sika temu a e na me teme be hia e be timi ama ema enti se on ka so de dem ma ye oba be timi aya e be sie die mu a e na ya de madam ye me kanon e na ya de okay Akoma mi sa 50 cities, 60 cities na na ma de so on. Anya mo ni di we fie o. Uko yi 50 cities, so uko yi 50 cities so ya. Anya mo na di we fie o. And na be share giane ba ko. E si ja so from above 100 Ghana. E mo kwa ye simple fee. Ti se be ma ko yi 50 cities a. Then na no on the same mi sa na o se e ye den na be so se giane na. Ye be se di mi pa section no. Enti sister about supporting financially there. Me catch you to me teacher mama and memory mama. Okay. And ya only na me na ka 80%. Yeah. Support am pay the my own con. Mama me say ya bua. O mo fia na me kan so mo nchira wo no. Enti mane bua pa. And Grammy and so Diamond Cloud is not to she cannot Grammy the dinner, but besides it is maybe now, but the better family. And so that the shilling a minute dog, me and me also this week. And now you see, can you call me a mamma? And to mama Benedict, not the big cassette, and my yes is for. Okay. But if you can't plan, I'm okay to make one from there. And my yes is for the my lady only too much. About to my game Koswami game called the Kamensa. And you don't call me a man here. Okay. And then man and then man music.
since you are about to remember so all our responsibilities so we got responsibility when na kupon say oba no bra prekese kwa no oba no to me na me ashira so amoko kwa no oba no to me na me ashira so and remember the leaders, they are leaders of their families. So if you are a leader, we expect you to perform your leading role. Now, leading role now will perform here, providing for your family financial. Okay. Now, we be a shame of this one. What probably be any problem? And the government will expect to say, women who be shift the ministry casting now will be able to me. Not Obama best supporter. Okay. And so that so Obama member for them I mean role. So we provider. And so that and so I am happy to na me from no JJ. That's why we need that the constitution now the other. Who constitution now the other na the we feel we say we aba. No was so was so. And so na me here mama majuma. And si come pa dia me pa mo cho. And man no bomb okay. The man no bomb the reason say we pay 800 we pay 1,500 we pay 2,000 and grand na we feel grand money we feel. So ba na kwa ma ti de yen ke na mo stop them pa. So ba na kwa ma that's why advise people say we don't worry money worry about all the juma. We don't so also ba ye juma. I was so about the juma because according to the word of God the woman is to help you. Okay. The Obama is a fellow brown, young about sure. So you can give me some good of the in Tatua. When you see this 8 to me, you can marry. That's it. You need black man, Grana, to Jamaica, young work and 8 to me. If you are not a person, Mama, you're grateful. Okay. So this is to me to one who call when you're Jamaica, I'm a person you're grateful. Okay. You may not be I'm a person you're grateful, I'm a person who trade, you short way about. It is a system to me. Okay. Okay. It's media you make a mistake. Don't say a man yes sister, make a secretion counselor, a man yes sister. And you can clear the no one year Juma, or Mississippi Mama. Okay. Now, you Juma media, that I used to make Yama per year in Milliamadi. Okay. So, with appreciation into the American. You must so way now, young friend Chatwo. Yes, say, Obani Bema will fear a worry for. Ombeka say okay, me Obano, me di misika no yes say. Bema no so di misika no yes say. Ana say ye ntungu ye ni nyina bom se na ebi mu ye no no. Ebi mu matugum. And so we say Obano ye biri. Okay. Me madam for ba ko say ni kuna che. Bema ni tia enkura school fees e ma wo tere. Okay. Na Obano share kitchen. And so that me try dia me think because so when I attend to one can be with you. So me feel no na to me na to me can be school fees no. It is a kitchen share the share. If you are one share the na 200 and now 150. Times 31 days yes. 150 no times 31 days yes. And that is 4,500 a month. And the school fees no so that 3 months. 3 months. And yes, if you make us a deal about Nisika, the more they didn't see more than school fees not okay. And she said, yeah, cha, a bit much more examples that I'm one department and I'm only looking out check. I'm not going to say it's about fees, about kitchen. And I'm saying, inspirational kitchen, and this is not aesthetic and you see, it's maybe I'm not yet like the water being there, said that every shop. And she said, yeah, cha. Yes, madam, you may connect. We see a maintain it. And so, me, share with say, if we are doing may spending a few more than say, we are papa best spending on any area. Okay. As we enjoy you. Okay. And you will be on a class here, better. But you know, area, may bomb more. Hello. I'm able to show or no. Area no play the role no me sisi na minister be come the some okay okay enti asumdwe ne hia yo asumdwe ne hia se be ya ye betimi awari akwa du na yen kwasai come because of sikasam because of that causes of divorce abi di kan power Ghana na mi pay ja awari ye sikasam and some about sex wow yes sikasam ne ha dwen
Reverend see. Akoma ya akoma de wa wo no komo anu fi akọ conversation akoma ya. It's them at your home almost. Then the diamond also, you are supposed to work before you marry. You are men call you to say, but it's not supposed to our unity. Because you're down my age, that program is you need to man up for your warrior. Say, good time, you have to say about the command to look. Yeah, that's a man. See, when you say camera, can you back us a pin and red pemono? When you said that cover best try it was studio high, now you think, yeah, that's Papa Panny and Navy, so I drink what they are my year. You, it's a woman and a man sees Wakano, or bow so yeah, na bear my year. That's right. Reverend Kofi Bedu Ebe, near Nick. Queen Uswe na fe yaje second set no ne ahwe baby omoso omode ye befa ewie enti Reverend ye kasa ewie kra no ye ba yi asofosem to nchen ya efie management de sign na wose ye because wo kan say aware ye adwuma pa na adwuma na ye no e na ma si so de be ka to so ne sikasem e ma aware egu e ba sikasem mu sign na wose ye manage fie na ya aware ne betimi atena amaye. Yeah, sikasem our region is sikaso. Okay. It is a baby abeto bia. Bibi abeye bia e sika. Okay. Nti de di kan no said e ma kan ye no. As I say adwuma de. Obia ye adwuma. Okay. Nti maye nkomu nka se me kuno se bibi a senti menyai adwuma ye. In fact, ho so ye topic on its own. I say kuno se ma menyai adwuma na otifie. Asembisi pe afie na ho kira aba. Nti ye momoden asempo se ye manage fie ne bibi kitwe bia entwe time nyina ebetimi ayaka ho na ye ba nso a esese ye transparent esi ye hunu se sika wo ho a be ma hu se sika wo fie sika ba nso sika ni ho a esi se be ya wa ma wo sika a wo de ye adwuma bi wo ho kra wo ko to sika no so no na wo pia hye baabi yeah, so was it America? Was it ye tafre? Ye tafre ho. I won't say ye tafre ho. And ye tafre ho nyina no na ye nso ye boa. And ye nhwe se ensa ne me enu nyina kɔ. We hu se ye nyina ba be boa boa ye ho ye ho. Ne ye opina. Okay. Gidi se ye betumi akɔ akoye nim. Na me be ya dom ma ne ese ye bia tumi aye. Na ye manso so yetumi aka bo ahwe nkwada ne nyina. Ketu ya panso ba abama ye nyina nso so. Yo, Reverend Kofi Opon Bedu, or senior pastor ewo Christ the King Assemblies of God ewo Askwa ene ona na ye special guest obeka ye homa ye sa discussion ina ye be call Queen Sabi ho no nso omo de omo level no omo wi amaye ni akọ set na hanom se haye de omo to mane me ba ha say sa Queen ye hwe ni enwie enti wo so ka na wie ne sen ewo ema ene mema afem ewo iska ewo fie Aunty Bea de me di be wie ne say ema ene ye mema nyina no ye nyina ye ntu ye hofo. Okay. Wo obi a yibua. Okay. De meka no no mu mienu nyina fi se mu nwu impo a se mu keka mu tiribo ma mbetimi anya bi ato de atwenkola na eba no na mo ho ankyere mo. Okay. Ana se mo awoso a mu mienu nya mo mfamani nsinkola ne so. Ma mo nya pesame nkunya. Na emom no wo ya ade aye ne se me ya ama me ba. Yes, on the Bible edi kan ka se nipa di nipa nwamo. Tibi akọhwe wukun subi. Ba ma betimi aka se omihia mo a wo de ma na no de ko ba foforo. Ta wo ka so dwendwene sa na ema no. On show bakra. Wo be di nkola ni hwamo amada achi efie ho abo. Tumu ye momienu nyina no ya ade amonye se ye ya ama ye ma. Enya baabi esi. Okay. Aha. All right. You. Yeah, that's papa ono so Queen Sabi Debra on the debia moten nka ewa ha se ono so na dwenkyere ewo iskasem ewo fie na ode atudwa na omo sorry no mame nkwa power specialist herbal hospital ho na yema omo sorry na another set enso embra na yehwe bebi omo so edi omo nkomo no ebefa edi amaye Reverend yeah, that's papa ye nimse mpemu no ye besan enya wo studio biom ye kwa power specialist herbal hospital omo Eban hepatitis A, B, C, D, and E. Omutu asiye ede mayen. Ena wahrawa aye kesiye. Usisi echi eno otu ase eya oya.
na akwakope omunro ni bi ato anase wakọ hospital ho ama omahwew onom pemu ebubu wenya kompo a yesre ko Power Specialist Herbal Hospital Kumasi omo ofeyi ase omo ne Jasbro filling station no na edi enhwanimu enkran so omo akwabenya pokwase ACP main road wa na omo ewo Takrade omo Anaji Estate omo ben Anaji MA Primary School omo nro Food and Drugs Authority agiatum eye edoya herbal malamix eno eboa etu malaria se herbatin herbal mixture and powder eboa boost immune system no na jiriga herbal mixture eno so eboa emema ennem ensem pebi neto na oho ento cough care herbal mixture eno so se obo wa no kopebi eno na edoya herbal tonic kwenumato na wa pebi ato anom drugstore any pharmacy na herbal shops etwa ye ho ehye nyina ubenya Power Specialist enre ya mabobo so ibi ato open on now ni omedi nkoma a frɛ omo ewo 0244544422 na 0200383831 na yenko Asanska University College of Design and Technology ko ne kosua de aginim de efa bu a wadwuma na wo ye fashion design technology, jewelry design technology, product design and entrepreneurship, digital media and communication design, konakoji degree, diploma and access certificate ewo de mabobo so nyina ewo Asanska University College of Design and Technology. July ya kakakra bi na akona wie ya omugusua ya admission entiko ho na kwaji admission forms ni bi na school ase fra omo ewo 0540124400 na ye ko Dank Herbal Complex Limited nso omo mfidi a ehwehwe nipadwam ehu yare a hawo enam yare wade bebia obakomi etu ase ama opa de eno ane Dank Herbal Complex Limited omo wopechi number 2 omo by City Life Hybrid School for omo number 0266 593330 and 0244 017556 na ye call grow fine Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder. Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder. Kopebi nedi we enya tadwe ayere eya tadwe ayedi ya ye ne powder wodi gu nsuo hyem nsuo de anopa ewia enwumre obetimi edi time bia opebia eboa ema unya apomuden untimi nda o pressure eboa ete so ede ma wa ye kese abro so a eboa ete o kese no so yi a unya side effect bia oba ne be ma wonnem nsem nkoyi a kopebi di nenya atenka ukunu bonhwerema a wehu oyere bonhwerema uso wate eye ema ma omonyem ene ma omomanofo nyina eye ede mamo pebi ewo Premium Nutritional Limited Poku Trading any shops a etwa ye ho ahia nyina bebia Ghana ha bebia de ubenya Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi ato opedudu etu dia fre 0200 777277 and 050-540-8862 na yekowie yankomo no ewo Good Morning Herbal Mixture wo sori anopa ma honya den emuna esanse onipadua ne nkoyie nti kope Good Morning Herbal Mixture na enom etu nyare wanyina ase pains ahodo wo nipadua nimu eboa etu ase oba ubu nsa enkoyie akope bi neto pressure ena won densem so enkoyie untimi nya adwuma se ne wo se wo ye adwuma yesre kope Good Morning Herbal Mixture Dr. 3 days friend was 0246 594117 nepebi eto ye free hono na ye di yeni che Dr. Mensa ye na kope sasedro na fetu sasabia odi wachi no pamono na nyama enkoyie emfama. Good afternoon. Good afternoon. Pacho ye. Adompa. Ede nyame ase Yesu adom Yesu ye ho ye papa. Yo ye mo wakwaba. Ya no ya. Ye mo nkomo. Yo. Yenchia atiefo emfamra Dr. Mensa, Dr. Wonder. Na dodo no afre ne semenhia no. Yemfamra na so ye na yenchia obi bia a wo hwe ewo afidikasie eso. Dr. Mensa de din kan no ye wo kotwi Guinness Depot ewa na yaso ye kese na ankasa ewo sisi enam se omo ye kwan nti ye tu ye signboard no ato form enam se aja ye nyina ye pe nkwanim nti sisi de ye signboard no ensi kwan no ho bio nanso udu kotwi Guinness Depot ewa odi obusa akoda
bia say ana say obi a obehu no na busan say wo pe baabi a Dr. Mensa ya so ye no wa obi a be so nsa na obechew baabi ya so ye no wo make sense Madina Zongo Junction eho ena sabe Dr. Mensa Dr. Wonder what cha say na oye adwuma gidi a enye asamketua nti obi biara a ohwe ye bia no ontumrika na onku Madina Zongo Junction Dr. Mensa atrase eye adwuma menu mienu nti na Dr. Mensa Dr. Wonder ewo ho Dr. oni ba bia akọ eye menu mienu empomuden enti na doctor ewo ho Dr. Mensa yaso eye aya na empa dansidie enso duru me bia esa wo ka de nyame aye eche nipa ni nyina ne se be na otwe be miensa ni omde ababa wa bi eba yaso eye ye kofie bim ekokasa ye wi epe ye kwa adwumam na ababa wa no odakam awo na ababa wa no ye hu no nanim nyina muntum ne nasi nyina menu aba atatai enya asem getoa na ababa wa no ochewa na nani subiri no na ni nyina ne sen ni nyina ne se sabi ababa wa owo 36 years na wa chance ya mfie mienu omu ne nsada 2 years we ye 2 bad years ababa wa no ohun ni moja ni da omu ne nsada ono nso onyem na ababa wa no utia fo na nani subiri no na enwanwa se ebra oba yaso no onyame nam Dr. Mensa so obi a ohun ni moja ni da anase onkomfiche da mfie mienu no nyame asa no yare amanne nyame adoma ababa wa no ne nam ofefefe de me pesa me kan nyina ne se Dr. Mensa so ye eniema ehu yare a ayetame koto ambenam yare a achichi nipa nipa je no ho a enye eno na wo de ba Dr. Mensa yaso ye a onyame nam yeso besa obia nim Dr. Mensa se de otie yenye ene kotoko behe ye kotoko pumpuni pa ye ka kotoko pumpuni akoto na chi edin esana Dr. Mensa etie nti so ka bibiduro pa mu bibiduro a minim se usa Dr. Mensa ho a edin se ubenyi obi fufuro na wo de na compare Dr. Mensa mesew wa yare bi ejejew wa yare bi ayetame kohwea mmenam yare bi atake wo a woje ho a enye mesew o de bra Dr. Mensa yaso e se de mekan no kotwi dini depo ehwa na yewo yare bi ti se stroke munim se 2016 Dr. Mensa eje best stroke herbal clinic Dr. Mensa ono ene de abodin kase ni nyina de whole Ghana ono ne de ma no Dr. Mensa sa to aso 2019 obeje best herbal clinic ewo my Ghana me so somebody na make kan nyina no eye Dr. Mensa na dwuma pa ene na yare sa pa oye eninti ene de abodini ema Dr. Mensa eni titi sawuti enka na wucho ema yare bi edunya yare bi ti se prostate yare bi ti se diabetes yare bi ti se hernia obi o wa sebi na fu apeja ahono nanso onima de kura ma na fu na hono misewa se de da ne da ye ka no yesi bode ya eno anso wo boto na wo de no ma bi afra na de acheche na fu no so minu aba ebedi na nsa wo be tiwani ana yebebie ne yefro no so no yare e wona funu num bia no esitimi pie ne dadi mani panyina hu ni nyina e kire se unim ahamaduru a mesew na wamia wa no na wo munim ahamaduru te se Dr. Mensa Dr. Wonder no na omo de atoa so aya adwuma asani pa yare sa yare sa make kan nyina no minu aba onyame asa de achede mensa e de ache Dr. Mensa achede no eno no nansen enyema bi a ye ka ho asem ye ka sasa ye ka sasa enye bibia o eye sasa aduro ene ya to ne din sasa duro ayo obi a enema hante no obi wa bad luck edinachi obi wa oje no ho abrabomu a enye obi wa watukwan infie pi ne nkrata asama ye basa obi wa dwumadie pa nyame de be hye ne sasa asisu no ohunu no de ne nsaka empokro de ne nsaka dwumadie na Jumadia nyame de ache ne nsa no na ekoso na esei ebise ohunu na akwan ene na kwan kira yeso ofa so eno na Dr. Mensa yesi ya to din se bra na yemfo sasa aduro enkan eno ne ya to din sasaduro
ene bibia eye natural eye hama keke enoma maako enso tami ewu yenya kunkum bedi machi enema bebre ene yakeka bom na se udi dware a enanso eye se kwan bia so onyame timi bie kwan eto ba bia ekwan ni ede mawo se wa ware sem na aye basa ese nyame timi bie kwan mawo so adwuma sem na enkoso a ese kwan timi da ho mawo se wa kwantuo bi na wo pe na waya na wuhunu so a ese ekwan timi bie mawo se onkrata asem a ese won setimi ka onkrata sikato obi nsem na ahye minuaba wa abeka se sa na nyame bo no enye sa na nyame bo no onyame obade a enye sa na tie eye niema ene ehye sika Dr. Mensa se men kan cho se bra ne fa hama dware wo de opa me ma ya so ye enu anso ofen ya na woni edi nkomo Dr. Mausa metone ya nto na nke ya kai minu anka koko minu ba koko obi chichi koko na waboka koko empinu na wodi nsuo wo no koko pi na wo no nsuo enti wo no nsuo ni nyina wo mfa so na edoso chichi water ye chichi moka enso enne nipa chichi water eboka sa chichi water ye nipa bi chichi boka no nyina echi obi nso chichi water no odi esi abronsan obi ton koko odi age asase na adan na odi oyi adwuma kase nanso sa ne ma mekeka ni nyina no wuntimi nya asase wuntimi nsi abronsan wuntimi nsi dan wunkwa ni mu no wuntimi nkwa ni mu mesrew Dr. Mensa so men kan to se brana so ye na yemfa sesaduro a wate ni din no yemfa bi maw na fa ko dware enanso u dware abedware no okrada na obetimi adware adure sabi oyo oba no obunsa aduro no untimi nkɔ ho manyare bi ebiem owe na mmona menkɔ ho enanso no onfa we enammono woni bema enya nhyiamudie woni oba enya nhyiamudie ewo mpaso mesrew bibia ewo na nhyehyɛ na chiwade se wantimi anisu a mese ahamana yade yesasa no sa ahamana ogoro ho ebetimi asaku enti bibia ewo na chiwade bibia ewo na kade ye kyerɛw ade na ese wo ye ne mra ene na kwankyerɛ so pepepe eye sa na tie mini aba yenhwe won na sabi wakasa wanum yinka eye yare boni pa emfa wo ne obato mosi a wo ye emfa wo ne wa branch pa bi a wo ye emfa wo ne sabi o watade pa bi a hyew ompa bo bi a hyew so wanum yinka ogun ebegu animu ase efise minim fie bi a yayi obi atre ni spoon odidim ye de asi nkyɛn ne kyɛnsen ye de asi nkyɛn ne cup ono ma no ye de asi nkyɛn adentia ya ka che fiofo nyina se sa ne ma me nsare wo obi amfa ne nsanka adentia mo papa na mo maame no okasa da num yinka na num bon e man kwada no kra ba nkyɛn wonso me nua ba me kan ba wonso wani mu asesa enye me nyenye me so Dr. Mensa se me nka ncho se bra ya so ye ya ba mo waduro ubeyi so ado na otwemienu na me ka kyerɛw se efi dako ekosi ne nansa so 3 days enum ka yare na ewo so no me se wontinka bi uda brane emfa druma ma me hwɛ me kofie bi mkokasa na nsen me si ye pe na abrantie bi sabisabi o wawo no honam nyina naked on hwehwe na nipa bone mrane wose o me hia we wo run about wa we ne bone mrane wose me hia MP we na ba ko ya bone mrane o ka ye me wanwan no se ye pai no pe wose me hia Yesu Kristo na Yesu Kristo ye de kwache kwa we na hia Yesu Kristo awo fa hia me saw ni nyina ye no bone a sa abrante no wanonom ene de obegye de se mfie edu mfie dunai mfie dunum emabawa ene mrantie omo ena atu sa nu bone no so a wonom mesew wodi hye bi enum nu bone na osai no watete apansam a mencho ma no ma enye wonsem ansa efise wan hwe yi a dabi no akora no wo mfie dunum a onum nu bone no obetwe so sekan obetwe so etuo eni timi nu aba wo betwa enne se wo obi kasa na okacha wo se wan nyai de wo ye no meku a mesrew jai nefa ne prema no wan hwa obeku ampa enam enubone aye onum nti Dr. Mensa so emunim se yare bi efiri ti so edikosi onamro mu no Dr. Mensa aye crowd se bra madin kan cho se mo enkran kronum nyina no mo ben enkran kasoa ani
kura atwa nkranwo ahia no Dr. Mensa atrase oye adwuma bomodea ne bra ya so ani mfa duro nkan yare bia o yare bia oba wo yia wo bema sebi o bema na ewo fam sebi bema o bema na atwe aye ketekete bema wontimi mu adwuma bema bi o be dress pa wonso ahye mema atade ni bibia okọ bia no ni posture ni bibia chese oye bema nanso onye bema de ye bema wo mpam meso Dr. Mensa kan tro se bra na onfo memedru emaw na nonnom na antimi mu aw yenuanu bebre om hwora na om ahye says ahwenu wa menu aba wa ra beka se life no om debo enye life eye yare enkwara no bebre omani eha om Dr. Mensa semin kan tro se bra ya so ye na yema waduro bra wo no maduro no ko mu no na eyi wani so yare a ewu wani so ni nyina no na eyi ba bonten yemfa Dr. Mensa number no entudwa die nyame penaje no minim sense ma ye kan ode be ye adwuma na mom ne ye wo bi won so a na so bon no emu asi edin se obeti yenka ne mpote yenka edin so obi pija no to no aba ya so ye Dr. Mensa number ne ye 0244 92 69 0244 92 69 you was 027 11 73 551 027 11 73 551 your last number is 0532 92 80 95 Nina is a mention Dr. Mensa Dr. Wonder Nina your numbers o fenya ye be fa ne enu adi nkomo do na me penaje no a channel pako obeba Dr. Mensa ya so ye e wo kotwi obeba ya so ye e wo Madina Zongo Junction e hwa na Oman FM wo yewura akompreku Canada Japan onyini pemu nana wadaroma e hwa bronsana se e hwa na Dr. Mensa wo ya tun sa fro bi bia bra na baji sasaduro dware bra na baji sasaduro ma honto bra baji sasaduro na usi kasam enyina bra baji sasaduro no aware a wokwa aye basa no entimi nyina ma onyame nso bi bia God bless no one cares yeah that's papa enne akoma mu nsam enkomo no yese enne easy Friday mwedi kan ate enkomo a yedi dada yese financing the home who does what enne ema no ye ni mema ne nche ne pepepe ana say ema no nkase be ma mu ye head of the family enti na basika sam dia mundi mu head na ma yendi ye ka chiresem eno ho komo na yedi kan ene Reverend Kofi Opon Bedu ye ne no abon komo mate na dwenchira ode amaye mate Mrs. Cynthia Bonsu ono so life coach and marriage counselor mate nka ono akasa ewie ena Queen Sabi Debra oye in-house panel member Martin Kenwe omo level no ye de akogu ye ba ye level no omo hwe omo level no wi na reverence here pie life wa be bless ye na ye de ko weekend no wa wo su ti sa che say na me say na unya ye kranka o be peje omo nyina akoye na oh dabi e ma ne ma ye mo awo mo Davida me ye mo amema na ofie Davida oh dabi Davida sawo omo ndi omo head na ye supporting vocalist na enti den na ye nya ofie de bia o mo nya headmaster no ye be dani students e be sika semu a bi ai adenti na be sika semu a Aunty Bea ma ye nche tiefo chia wo mu abodi efiti asem no wo mama ye nsi ni trasi o sa debi sa o hwe ye nuan mu nkramofo a enu nti na bibia ma wa achiwe na mema dikan enso bebre wo honom a friend say oba enlidi ye di ntira nyankopo ahwea na wode boye ode bo bema no na nke bi wo ode be bo oba wo but ohun say e wose wo bo oba free bema mu na wo bo wo be ye bema no se so boafo ye nka se beji na de so anyina ye den esoa o ka se so boafo a enu ntina so mo ko ware a over us no mo ka no oba ka che bema say medo mesomo na makrokro that's it anka so obehwe Debbie one can say de biada Aunty Bea anka so obehwe ye ko ukoye oba kra ho ade a wo hu so oba se be ma peda
yes ye o na mema na bi o ma no ka. Se wo sikra na anisuo no. Eye be ma na de niema be ye oba no ho ade o. Enye oba no kokoye be ma no ho ade. Se wo di sika kwa hye be ma ni bottom se kone koye me ho ade kra na oba no di fi na busua fie esu na busuafo no mo de baaye. Enye oba na busuafo ene koye be ma no ho ade. Mema ye ndane etire no. Ya wo be si na wo se ensuo attend back da all the time. Stream economy enti aden. Aden na wo se oba asede wo se be ma ye no ugimi nyina ede soa. Ye boa wo mu. Opanyin ko je se de bia ya ba ye num ai wo ye bi bia aba na num enu nti na ho no so aba na num no. Aunty Bea always the receivers. Uni aba ma hwehwe. Oh, if it comes to kisses, I bet man didn't catch him at all. Answer no bad respond. I respond. I did you soon. Uncle Pombo Taho. Maybe a woman about Obejegum and Namus and Namusta Saba. Oba Soyatna so cross still a basila a begum. Ain't I didn't hear my num. Maybe by a num. I was a yeji. Nana be like your voice ni ready. You best see a bobi. What I say? I was a yeji. Aunty Bea, I worry more. They yet didn't pay. Kwanya obe first obe ye aduane. Ye this cannot to enemy ade kuma bebre. Brain cracking. That is the most difficult part wa wariem. Adenti na ba wariem oba be si niema. Oba be ye fie de nyina no so nya ade ade no wa wariem o. Se scan de oyifu botoma. E wo mo se niema mu odene. Be ma na bombodi akwadwuma wanya bi. Wanya fini boton ade ato no. Akase wo oba nko be first obe manage. E de ye aduane. Esi be ma ne niema. Atoto niema kitinkiti bi esi wonom. Na se bema bo ne yiri wo fi a ye be ka che se bema wo ye oto lege bema we de wajimi en wo bo ne sa so na oba so yi sika de hye wo kuna wo so ye jimifo ntima ne hwe ne kunu dabi said de enti said me se de bema sin niema ana wo bo ne yiri an na fo be ka se wo de wajimi o na wo bo yiri o yiri aye oto lege o yiri ataba wo no sa so na oba so yi sika de bo bema ana wo yi akoma ofia wo so oba no so wo so ye ko be ka che se wajimi enti wo adwuma na wo ye na ye twa aka no wo de wo sika no de ye dey bidim sika na ye dey bidim sika na ba ye me wedi yie na me de ahwe me ma period o ba do ba hwa o ma de ba wo ko de la la en woni de Aunty Bea ma men kan chew se wo boa wo ma ana wo ye bibi wo fi a men pese be ye asudie ai le say emra be ma na hyehyɛ to fi o say me yi 50% into so yi 50% en de on pe dabi nti wo ba ye den ana say totally e wo say wo oba no wo ye eno no de men pe na o pe de hin ba se me be ko school na fi say me to kalipo ahye ne bag e ya me ba e ya wo ba men ka se chinchina feska ba mfa ko to kalipo unless be ma wonim se bra wo bra nyina ono de ne de woro dross e wo ba bi foforo o de ne de ahye to ono de magia ji se bi blade am de yima moto m sika nyina o ti de make na se enti sa na boa kwa na men pese be ye se ayemra aye niema ye de ato se boso me so afase bra me fase mbra ni amfa nhwe fie dabi enya wo mpesa ye nche na me hwe kitchen na wo si dan no me de masasa wo ba so beto a me asase ne yem de me sambo ne kokuru dan ni si wo no kote ne eva oh sanka wo hwe kitchen ni dabi mitini fie na wo ba ye me ho ade na wo boto mu nyini anka wo kwa aware Peggy na manufacture mutirim Peggy ai mo fashion mutirim ya te ye wo ka wo ma ware o Aunty wo sa na wa ba ware me meti wo e na wo ba ye se wo ba be ware me na wo nso ya ka wo ba ware okay enti se omo jimi a omo jimi mo boto mo nka ho me ba de me hwe ne se de wo se me hwe ne bia ba ma be ma impose ma ne nya law e na ho se bo so me so a me Peggy medika ondeka dabi menika okay anana ma ne nya mmra se chinchina de bia me na wo se me bibia ofi o dabi ye nya ne sa bema awari bebra egu respect enim eyesa ne ma no na se bia wo sikasam wo soro sin bema no so eno so sa de odi bana ne ye Aunty Bea ye fa no kren kasem awari bebra egu anema bebra enya mo respect eyesa de no oba yiska bebra no oda na akoko nini sana nyankopon ye enne obeka so obeboa mema no fa hye omutim ukwo hye oba bi no wo sika sene no ka che so obeboa o pa ware ni nti ba oyi to so 3 months a wo ho befono no o mema yo NCP omu
omu enya be man se de bia wo se wo ba so ana wo tedwe mu odi no se mi wura ne be koso obe kotokoto na obe de da wo forma enu botom me da say if a woman is being cared for all the time bro what se kraman if it's a kraman woman aduani di woman do mperi a all the time ba wo se no ohim na podua no ana meboa basa o che no kwama ka se besinya nko forma no ka o yin na ato nche sa na ma ye te Then I'm the boss. I actually. So they was your child and no, they shot sideways. Come come, baby. And now, friend, I won't. Really, close over than the crowd. Oh, there be. Medicinal. Then must open some member your SCP, Nesita, and you were home on Kwa. Mau bottom son casa. Mimi, they may walk from here. Oh, Massa, Allah. Yate Peggy na motene kan wa ba ye level no so na ka me say na ye wi na reverence here pine life wa be shira so amaye na e di ko weekend into no be ko na reverence here ba na answer no be ba no reverence here pine life be ba no me ko papa je na se do si ahwe ni nua ba Peggy no wa hwe na ma che say Peggy ho ye mo wan no ya adentia Kwense bibe kasa ya na waka the olden days ane time na ade de shase ya ba ye no ko seshi koko western region ko ye koko na ma me ne ba ya ma koko na ba na omo aja be sidan okumase no na e wo ho bet ene ye ntisa Peggy mo sesofo no omo na wo sidan na ka blog ba ku sei no ma blog ni bi di share dan no na dan ye complete no dem bia osaka che o se sa blog na wo di share dan ni yima no Peggy says so funny. Hi. Someone am here head dia. Sidan ni nyina na wo je me blog ba ko dia kwasha wa ye. Say Nyankopon bo wiase no bo Adam no. O say Adam nko wontimi ntina. Sibo ye mienu. Akoko ye mienu. Aponche ye mienu. Na o bo ba e de ma Adam say bra ne be ne say so boafo. O say bra ne be boa no. Emmo no say be boa no. Sika ka ho bi. Wa ho eden ka ho bi. Wa adwene ka ho bi. Bibia ka ho bi. Oba aduane no a ye wasede First bra na menua Minister can be ma but yen ka hu say unso de ye ka finances o unso de ba bia eye edu brebia me ka say eye collaborated efforts no ni nyina ne say mo ka madua bom na ma fight for a purpose eti ba sa oba o de ba na be ma so de aye de aba ena akwakoye say se oba be do wo a eniama makomako 5 ene de 1 Maniska de papa 2 Koswa maniska 3 Emma rain fees of maniska de papa 4 Unisika bobosia de fama ye ni and 5 upia janiska de ene wo mati entene emma pebre oh ebinum Aunty Bea yebre ebinum pebre ba mo na pebre because when him say be ma be fa be man die responsibility be no mama ka cha man say enye yaketua ene ehwe omu ofie no sir I'm telling you Aunty Bea aketua edi tua mema bosome no enye ne hwe fie na de na mo de hwe fie si e ka se no kwa ne hwe fie anke ho be kire ye because there was so many ways means I de hwe fie hwe kwara school fees ene waketua na odi betua school fees e ba ko pe de mpo etimi ntua mema ye pia bonche ye bre niema bebre ne ye bema be ko na incident esi ye okuru ko ye no ya chi na tumu o unim ye kosi ye priska o bibi dia be fie enti oba kai wuru se bema yi no unso yi bi bema twa boleska bema ye dey bema twa boleska na ye nya eduane ne ye na ye bola Aunty Bea bema twa boleska wo adwum ni afro se eyifu abawo ye je boleska minimum ba bema bona koma wonu aduane ewie na benku rapper benku rubber na freni kunu benku no minye scanto rapper e fa chiri benku sa road we de enye clear ebi wo sa je wo mani bi wo je wo bo bema nche awonim se bema ho akire no but ni sika hye no wallet ni purse person mu say na da ho enso okọ bema de kakra na aka no no asa je ene chese modoye ni bia ene chese modoye no se bema oba boa wo a wodo no ati se bema wagimi onimi nyansa ene oba be boa no we fi se bia oba na gimi se de meka se so oba ma bema sika e allowed e allowed pa e ma bema no se oba we e beti bia boa me da achi
na so ne man aba no de enye san na tie ebi na pegi ka no okay ne tuyefo ni se obaso chese be oba de o ya so be no aduane no be ma na da ho ana oba na beda no satisfy enye no nko this time we need a man omuso betimi aboa be ma financially okay ye hia pa okay se be ma to HO school fees no like be ba so tua bi okay that's fine. What a bill about to Trebi? You are better sign. What I say? Then make school fees. Any other things? JB, Bema who said you are in to help or say was also work for them, and it's what prepare for and they are normal. And your bow said, you know, at times you should go extra mile. Your face can count. First, will be. Sikana na problem my money baby. All kasa na yeska. Yes, sikaya de tarigo. O de tarigo. O de ton to ma. Reverence ya fa. And then wig back. Many busa. De tarigo. Wig back. Anya sam. Ni boanya sam keto. Yes, na ye nam kra wig ni to say bag. One ya. And yes ya crowd this so be jai phone siri o. Obetu ya wig no just o say wig no kra no boy dey say phone. And then ma phone sekuta ma. Oba fu ne kuta no. Anya sam keto a. Ne body eso ni kunu ehwo kire no. Nti no o kensi no. Wodi wa no be wie ye no. E mani for musika emwa e ma pra fine eye. Manu aduane fine eye. Mosie niam fine eye. Okay. Nemom this time we need your money. We need your money. Yes. Reverend mu hia yesika. Reverend mu hia yesika. Yes. Eto dey for okuru filling station. Na fill the tank. Fill the tank ba no. Na me wa fill me tank. Eto dey bia munya sama ye. Na me wa fill me tank. Aunty Bea ye set ya check. What ya check? This the time I was someone so. Ma fill your tank. Ati am for ma fill your tank. Na mo ma fill your tank ya ma fill your tank Reverend. Ya on say we are seno. Benkum dware nifa. Yes. Na nifa nso dware benkum. Okay. Ya kan aware a aware ade a ne kwa aware. Enya ade a yede ani ehunu no sede ehunu no. Okay. So ata say na ye wonipa ne bebere wo ho a bema de etwa se wo de won saye den eye adwuma na de support efie ana enye mistake se oba uwo bibi uwo sika ana wo bibi na wo de support ukuno so enye mistake kora dabi de ema enigye eba aware mu eno no okay because same me yere na bia me ho akere me baabi na me hu no se oboa me a oba nyansafo bia no ni kunu betima yi chop money ama no wa chop money na ni kunu yi ma no na odi bi to ho na odi bi to ho one day no na wa yi chop money na bi na ni kunu de ma no na odi akoto atade na odi abre ni kunu no ni kunu no nkai se sika na odi ma no but obeka se me yiri we die menye oyere papa so atase etino enye mistake kra se odi wa hunya odi wa de bi support ukunu okay so because sabe yen yesi so no because of bonti ya fa niema bebre mu ya ne ma hodo bebre hia but oba bi wo ha oni ni hia wi asenye man nyina na ye ware wo mu oba bi wo ha ukọwa na wakọware problem oba bi wo ha ba lock pa edi na chi no anya asanketowa o ware na wadwuma nyina no ebegu eti se rade wadom na wonya oba bi na se wunwuma ekosoa wonso de obetima ye bia de o hye oba na ni onyam no ye na fa hye oba no ani onyam so enne o hwese de wiase ne si kono a me hono se nipa bebre ebre wa abrabomu because of ahokyerenti but sa ahokyere ni nyina betima free yeso a ye nhunu se nipa ya ne nam so ye oba so ye bemo yenso ye beyi odo papa bi adi a kire nipa no ye ne nanant yo Reverend na ye kan wie no efie ade ye ne ye chem won say me bisa o nyina panel members ni nyina we o say me na mafa we mafa jade de aduane de school fees de osu sidan ana ye ntungum se ne ya ho odin si so ne nyina ye boa ye ho ko aware ente ase okay so me yere no ebi a wadwuma ekoso sene me madwuma enye mistake se bia ma kire wo se bia sede ahokyere si wo fie no bia aha no nka won so so me mu kakra eno ya de sere na de bekọ akọma oba no nye oba na sede no okay enye oba na sede no edi so oba bia wo ye se bia no be ma no won na nyame ase because ye wo mani bi wo ha
training nsem say nu ayi nani ho na ayi no opanyin kojo kire kan ye no wa tre nko a Chase ye be sia voice ni say ya enkoyi adwene no problem wo ho okay the road is shaking so man bi wo ha ya ka dopa o munim do sika donko a se wo bi a ana o kai wo bi kura wo a ana ohunu se wo de wo hunu se wanya ba ma osombo but mani free ho ne ha de na be hunu no enche bia reverence here apply life add the number ebe tudwa ene ni location na ansa na no ye de ye number si tudwa freye na nne nkoma a ya bo no so wadwe nkire ewo ho 0243114497 0243114497 and 032249803 Reverend ma wo number no na afi ye nko telephone lines no so ne ene etie phone awrade ya domo a kasa awrade ya domo a eye enne anwumre me kasa ewo Akoma FM ha anwumre 9 o'clock ana Saturday anwumre nso 9 me kasa ewo Akoma FM ha opese nhunu ne yema nyamete asefo de me ya tie me but awrade ya domo a eye da ye memenda me ye counseling consultation ba bia wo bia no Kumasi airport runabout eye ba kope to faka ebesi airport runabout a also back Kings International School and Kings College metenase from ahomache 4 a.m. na mapon 12 oba manimu a don't talk o tenase no de ode ba no na me ka kire wo wade bia yera unhu no bra me nkire wo ba bia wo obre bia so obra so se ware aware ne kwan asi emu ato bra na ba bia ho ka fo me nkire wo ne kohyia no wo ye adwuma bi enye wadwuma no no oba me kire wo adwuma o ye bebo yare bia ni ho a awrade ntimi mfa me so ensa fa me number yi ne shia me ochena anopa na obehumi a adanse be ochefa 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Reverend Sia Apply Life Freno na one ne emon komo na ombo ye commercial break ye beba sese ye bo opanyin kojo kire voice no ye wi a ne ya fam calls no woni waba ti bebia waba na nu woje bebia da na nu oba ntanti ne nsase nura ba woni naji eye ya de ni se eye men sama ya de men sama ya de asia ku ma ya no motie weye opanyin kojo kire wetu yefu tuoni nyina na Reverend opanyin kojo kire wasamene apedi amaye ansa ne be fa calls peggy patcho so birthday ne menu aketwa birthday amakani happy birthday nana ya fa photo ne to suma me wa na ene ye menu ye birthday amakandis okay owo fanko akra fanko ama bebia wo bia nyankopon wonto ne bo ase na onhyira wo onto nsupangu afi ba ko de aka mfie ama no tuntum no pa we de kokko broni tuntum debi oye tuntum pa de nyame ase ama nyame hyira wo na o ma wo nkwatenten abusua ni nyina ye rehye wo well ye do pa nyame onka wo hu okay now see your himfa akra ofanko ama candies ye nyina ye ma happy birthday your telephone lines no 0243 114497 hello good afternoon hello mami 1937 and they body to ne yako another enkomo na ya de papa obi an se ba mi to ni se aha eyan kupo abodi yi se ni no ọba ma le tie ni ba nsu le dia ẹni fẹ ẹsẹsẹ ọba ma ẹyẹ bọfọ ọba nso yẹ efie nsọfọ na wọn nyinaa nso pekere a ọmọ de ka yẹ mo ni yẹ a wọn yẹ asibia no
ɛma baako fɔfo okay ɛda ɔbaa ɛne barima nyinaa so ɛnɛmire no ɔbaa bɛtumi abobɔ progress anim na barima afɔre a ɔfɔmiti abɔnkɔɔ ɔkɔɔ hwɛ na maba ne adi na ɔbaa so sɛ daadaa nka kakrakra na ɔde aboa yi kɔ yɛda se 1987 yɛda se papa hello good afternoon. Hello, Aunty Bea. Good afternoon. Office kokote pacho oboko de. Na ko kan mo ta bo. Yo, pacho yenti owe. Yo, akefo to mo to ni me afama na ni pa fam. O maka ni nyina bi fry nyame afam ni pa afam nyina. Ya nyame te oba ma jo oba. Oba. Debi, yemboa ye ho. Yemboa ye ho ni se no to oba nyam sika. Oba nyam sika de no aye bodo. Oba nyam sika no de no a. Ya bi no kwandi aso aye bodo. Sawa hu. Se de akoma mo di no hai. Wa o to ma ko na je o da oba ko pa ni ba de na wo ba nse. Ayo ba ma na mo to ko pa ni ba de no ba nse. Ba ko to ba ko pa ni ba de no ba nse. Se ya ti de ni na ya ba ma pa to ba ko wa. Ayo la te ya se pe won tan da ni ya e ba o ni champan. Okay. That is any day ya. Yeah, that's papa yen call lines no so 0243114497. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Afternoon. Me pa chowdini baby akasefi. Yes, sir, ma bra ka sa fin ni. Ma bra pa chow yetie o. Ye da ma se. Se pa mo dia mai. No kwata be be ona bo na. Onyonya ne dia. Se mu mpo. Okay. No esi. Okay. Get am say. Yes, yeah, that's my bna. Hello, good afternoon. 0243114497 032249803 Friday na yendi enkomo. Hello, good afternoon. Afternoon, Mami. Papa. Afternoon. Afternoon. I'm in Robin. See a life. Yo, where you Robin. I mean, what about Mama? Anointing, make a mama. Yeah, that's Pacho. Yes, was so. Mami, as a meeting, I agree in that. Then you have to go to any part because there's anything. Okay. You there, I can only let the product one a year. Not a mean to move the dear. Here, a bobbler. Oh, okay, but going to make a yes, she knows the back also. You know, how to see a man be a year no. Let's say be a fine and go to school. Maybe there be many nights to be a protected. So, what good idea? No, so no, almost will be a timid woman. Okay. No, no, be a no smart watch. So, it's not be good idea in Nano. Young Papa, I'll call you in this one day. And you're back with one a bit near Dallas. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. 0243114497 032249803 Hello. Good afternoon. Aunty Bea. Hello, good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Pacho yetio. Afternoon, Mommy both you can see from. Oh, mommy, Pacho where you dear? Yami adumu. Now so much to say. So adumu ba so where papa. Mommy, Pacho yetio nkomo na yesi man na nhwe fia na yemwa ye kununum. Ni de na kan so ba bia de wo ko wara nka. Ni se wo adwuma. Eya nsan wa wale. Ni se obam wo ni adwuma ba to be do ba siro. Ontini ni chop money no was na be front mama no was na be kan kola ntini se. O so ti tebi ka kan nsan wa wale. Okay. You. Mommy both here that's papa me mommy amenya no kentin kro no. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, Papa. Good afternoon, me dofun. Pacho odini baby akasefi. Your friend Bismarck. Yes, Moja Bismarck. Pacho meet you. Yes, Moja jina ye kakra bi ma ye wala ni twitwi. Jina ye kitwa bi. Me Pacho ye. Ah, yeah, aha. Never pay na mudi yana na kasa na go. So o mo de buy na no me
that show in Kumasi. Yeah, that's it. So the Matia Chin Ama a future in my and a Kumasi, my Ghana, my name, yeah, Kawaria could be great to where be. It's more a church, you know, the beauty, the Alpha okay, and I want to the boy, we'll see what it, and in the Mawa, made us see you some more Janya show. Went to me and Nasso, Hello, good afternoon. If I told you, baby, I'll say fee. If I told some overhaul. I want to yes, yeah, so and then you did you made no ebesi and then ya kasafa financing the home. Who does what? A man in Mema, a man in Sheffield, and a man in Sheffield, and I am boy your home. So tear young common in fitting as ever Pimsa Breya. Yes, see a name ma yam wafie, na Mema so yam wafie, and now Emma Belkuro Bansa. Now on your phone in Frokun can't say Belkuro Bansa on Broska. O kwawaria hwe sa wo ba no wo ye adwuma e na wo be ma no so wo ye adwuma na aware no omo si eye adwuma nkasa sika ni ma aware egu bebrebe number 1 course yesi enam sikasam so enti no boa ho yie ansa na wewura aware na yembo aboa ye ho na efie enye de na enne me sibu nyina eyie se mia menua wo hwe do crowd so se kakra ye dimples no mia menua ena ye kwa akoye na yie na watwe awie ya echina eye menua ba ma Joseph Kwabna Kumi ye kwa South Ntresu A15 ebusua panyin Jospio Gabra ene ni nuanom nyina ena ye de hye eda form a ye sim ayie ntinyambo echina ya ye nim ye nua ba ma Joseph Kwabna Kumi a ye frɛ no Osebo na na bila wonim no ehu me nuanom no me se wa ba aha ena we film ai oh Peggy sunim Queen sunim me nua pa me se wa na ne bada form no enti ye kwa yie e wo South Ntresu A15 echina ena ye ye nua kwan enti adofo ne Queen na ye wahu de ne echina no abeja me yie Jumadi nyina ye producers eye Nana Bila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojosa Akodie Beluchi Nana Yaw Emmanuel Kwame Vadi omo ena di ye nyina call Facebook omo sounding ye no Mikey ye me e call Hayford osi ogina ha me mbo ni din bi ye nyina ena ye di dwumadie no e de ebremo ye da mase ye sorry na sports eba enyi wa fidie emfri ha ye frame me Beaches Biogabra obetimi aframe me Aunty Bea. The station with the